osoro ni asase ntaidin otwe ani amwa abotokura de babo hey wa mia wani a obedantem se wa mia wani a ene obedantem wa mia wani a no obedantem se nani no atie se enteye ene twen Sompa Asem Mpe Nipa ya wonepa e de maye tiefo electricity for dum kania no omo anum no nyankopɔ bɛyɛ n'adwuma tia ɔmra samwa empom te sɛ ya jo Oforisuo be ma me ho ye bibia bɔkɔ de bibia hye yie okay ai ene owi obɛhya ma wansansi bibia bɛda na akwan so tia ko sefu na tia nwa so ofa na obafi abedidi no kwasem ene ya agrege ene ya agrege okay ai ene ene a special day okay me nwa na ho te sɛ bɔkɔ ba bibia be fine okay enne nipa bia mia memene na emfa nto nchen nene ye behu di oha ne nyonko se jamafo be na omra samwa wo ha odifo pododo emi nwa no omunya amayen mo bia nkan ya sem biem na po me bo mo bia nkan ya se ye ne anim kwa be fa so be kan ya sem mene na ekwa yie no e wa atwemoda mene na ekọ siti amecha so no be cha me nchen na masara ko ba train finfin no nim no to brodi a obefri kan matter from abraka na eko to muntu no fo to fo so ye good ya nwa moro case no akoye besipa ne besiko ni haban hwe enne abrantie bi o ye metini enne oba me fie na no pai be ka kire me se efri nen nansa asem a ye ka eye abrante moro asem no no ma bi o mo ka no eye bom ku ha no no de wa fa bia yedai ato 73 da bonu ko to dwem na wo se wo ye nipa na ne kasa free na num ba panifo na nya ba de atu no fo Oforisuo ye nya hwe kura no minim se de obetie de obesachra na se won sachra ena ye nwa kwama kasa se otena ka na kwama kasa se ade bia na metini ne pa ayipa yi pani bi ye no wo se wo yi na yi so betwa na chese amafo apatapata nipa bi nsesan yo na nra wutie ya papa na ode nkom hye ne baaye no wo se ahonhoma o masoma wo mo ama ma ba santima mu na Ghana mamu ano edoso ma nyina wo but Oforisuo ye ntra ho ama bibi nsi ye nya chance a ye wo afidie su de ye betu amafofo oh yeah ene nkura ne fo na nya nkura nko panimu bi so ano ya pa na ye hwe ya no na ye kasa ye o se enwa moro hwe nya se na ye wo no na wote wo ekwan bi so hwe bra ye bre eno me bompa ye sa afikwa ne mano afom me kwa kase amano fome Oforisuo me bompa ya me kwa kase Nyankopon bronsam entia bronsam so na bronsam animu no afeda me se bronsam mum na entia Yesu Kristo so ha na me timi no for no basa na ya na bompa ye ni bia chentia na me twi me ketem ye mafom awade o de cheme go awade hu se nya madwen na me pesa me kire no ya ko hu sa nke ye ne ayete nke ye yemu a ke ye pa nka brante molo kanani no kaye clear ti se de ye de won na so ye nim se nyamepe bibia so de ebeba clear ma nkunim de de aye Ghana man no okay pokwa bena bla bibia boko de o Nyankopon daroma okay ti se nyame adom free dwa de ko no mepe bodyguard for me no bi edi mechi mo ye de bla ese jom bi har minti o bla minti kura se de bla bi hameno umia me mene o so bi mu o tweme bi bibie nyeyi te se no maka champion fo eja enko eti simpe me mama no bi di machi bo fu bai o ma sata bo bola count blande man ko yi so wa ya we me nya we sa se de o kan me kan kire o me nim ho asam kom na sa mo de me na so na no den yes bla o ma sa bo ha mi o Adama abrotia wo picture bi wo video me yi ni fiada okay o de kwa koma to ano die minimi wi di nkomo ba ko de kwa koma yi ni fiada wate e pese o mu nyina dem se ni yen kunto kwa enti fiada no me kasa ma chere boko wora sun I don't know no kasa de video no so da yie
Sabre watia de mapo kwa na dia meme hu senti akoba sa. Watia de video de nyo no ko twa papa wo hotel sa kwa nko fine. Abum. O se o sabre watia ni so se mami wo ne twa me no. What's alone na me so le din komo na no ni se. Really same person. O se madam do o kasa ye power abotra pa. Na madam no be twa picture ne de. Wa mama ne. Okay. Mami tia ne pom to say. Na me adum na. Okay. Osofo say I mean delete na phone no. Once away mobile phone. It's my personal phone. Me kunu ne toma me. Enya kwabla ne toma me sofo. Ontimi miemia so. Osomo kula mpon so a me nua mo no na ka say me ntwa. Enti ontimi nsimi ko to mo no wo. I said out in a warning. Na me te won chen. Nenya if you ada me dem fonyini ne beto. E kwa kwa ne ko so be 3 minutes na. When the margin ba so na me say there be the ekoso man evidence and to wa ahwom be kwakotena say no ma ba ko be ya bo ba ko ntane ne metwa enti de onmuno o ye me ye wo picture na o tene ba bi ko time one of ya me aduma Friday e be bent Oforisuo me ho ye nyame adom phone no so me just one charge o mo so mo ye me de personal phone enya na atoma me ho say the master mo ye mo e ko ka je so patom pesa no wo twa say ba ayi wo kasa wo muntiaba say na wo pa de cho say ye nyina beba Oforisuo ye de nyame ase ye ho ye gidi ye say abusuafo ya dofo ya hwefo ene ye tiefo nyina so mo nyina ho ye nchia SK Bolas oboase na your friend is saying Nana one and Kranza. Nana one kenken so. Yes, I want Nana one be or kenken so me ten and catch or me enten and can. Okay. Na ayi care do so ye nchia no ne ye tiefo ne ya hwefo nyina diaspora group on so no ye da mu nyina mu asofa ken so ya da na so mazi. Master Musa so ado an duru ye beko. Ye beko. So Sunday be week. Ye beko. Ye ko ni maame ye ni ba. Ohini ni maame ye ni ye Saturday ye be. And then Sunday. Enti ye ba. Na watch so no. Na ye ko Master Musa zone 18 chairman. Enti ye ma omu nyina ya akọ na ye me sister ohini ni nso so ya akọ nkafra. Na nyame ya adoma brepam gidi ye se ma Elizabeth na ye ho hyehyɛ ye ne sɛ de ho ne amasitie ne nyina ye de beto dwa ma adofo atie duro ho a no mu akọ akọgya ye enti no YouTube no ye Sompa TV and Facebook no so Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 obetimi akọ Twitter no so Sompa TV/Sompa FM na ebusuafo ye nyina ya bom na dwumadie no ya hyase na so ye will be a catchremo Sompa Asem Mpe Nipa madika ka tiefo nyina se obi ani ho awapa afutuo ene atenatene ho eno ti ye dwumadie mu no ya faato ye ho se da bia betra se bia no ye bese bibi ede akyere ya tiefo nyina na empo wona oya ya tiefo nko a wona wo beye wadwene se obetie Sompa TV no na watie Sompa radio no ni nyina ye bema omu afutuo na omu de abom kotodwem no mtimi de abom bra efiri se wiase abrabo na ye bono se wantie afutuo a odofo eduru babia se de krobia sante kotoko kano no se de wotwasa no empempi ya na wonim se na chiachia enne ye wo bi edemamo na na futu sem a ye de ebra wo no tifi osem ene se de wo furu duapa no ena ye piano de wo furu duapa no ena ye piano wonderful me catch on na nwumre say a good climbing deserves a good push. A good climbing deserves a push. Mame kantre wo sa anuti wonderful mame kantre on na nwumre say abrabo a ye bono obi ani wa wo chirifo Asem pakodo FM wo bi ani ho a wo chiri say for Asem pa fakono ho a dabi panifo say dia wo furu duapa no ye piano. A good climbing deserves a push. Anuti abrabo a wo bono say abrabo papa dia e was say ye hwe na ye bo ho ban e ma koduru baby e wo se wuduro wonafo abrabo na ye bono e pempi yasoso nkrofo bi so amansem a ensem fra e na omudie
awufo bi asoso wo moma so wabra wotumu se de enkoda yi eye enye nanso yasoso wo mo so amatirimude enne enkoda no ba bi o makọ wie no akoye bibi nwonworan se ye hwe na de wo furu duapa na ye pia no dia odofo na nwumire mafutu amede emma wo ne se hwe na ye wabra boyie efri se dua na ye afro no odofo ye de animia na afro eya brabo edua na ye afro adanu fiada na kwamna kase the motivational message bi emma ewiasefo nyina wabra na wo ma wiase nyina ache na asem bia na wo kameden on na ye medeye papa wo se abrabo no etese atwede ewiase abrabo na ye bono etese atwede a ye afro enu timi busa na anwumre se saa atwede na wo fro no wo fro no sei ehe na wudi kwa akọwie baby a ukọwie na be wie ye pa na Sompa FM. Die wonne me ba ya adwene a wonim atwede se ya de atada ho a ya frufri baako se dua no eboboso ekosi ba aduenu a abrabo no kowie aduenu a wodofo wufri baako no ehefa na waduru a seben praduasa ade papa na wo ya wakoka nkunkomu a yentumi emwa ema wo nkowie eno ne a good clambe no eno ti abrabo ba na wiase a wo ba ye wo bo odofo wo ka se kokani wi na wonom no tini akwa so abrabo mu ana enyoma ensem fra no a seben praduasa de wo ye wa hututua se enye emfa kwam ena de mefa eja de mefa ena wo hu ba bi akokọwie eno nanyunu eno ne a good clambe no da bi o odofo na nwumire me pese metwe wa adwene si bibi so se hwe na ye wasetra ne wabra boyie adwuma na wo ya no hwe na ye ne yie na empo se twetire ni suakura na obi atumi abeboa wo suku na wo kono se wo hwe so akwa eduru babi ni waka mfimfin aka nsinsemu se wo konto aso suku kwa menkroma suapom ho akantapia minka ho ano de a konfo na che senese ho no de a eduru babi na obi ahu se akoda wo ya akoda pa akoda wo fani suku koni agro na asori kokromfa ni agro a wo se busua no etumi ye toboa ne de wo kọ you deserve a push wonderful wo de wo kro no na ade asi wani so na wo bo abrabo na wo bono enubone na wo num wo enu ti achi wo kotu mu no ti abusuafo ni sika nsan be yiwu ana you don't need to be deserve a good push no enti sika kakra da abusuafo tuo mu no enyoma ense emfra no eno ne emfa wo meyi mfiri prison ho ana so demu ano no enu ti ene asetra mu abrabo aye bono hwe na ye ontutu ye yie na baby a bekwa akoka no amanfuo hu se baby a wo kọ no wo koka ekoyediem wo koka se abrabo no daati ankwa mabi no wo betumi aba beboa foforo wo na ase apia wo na wo na ase aboa wo ede ba abrabo na wo ba wani afekire ho a wo pesa amanfuo boa wo na yemfiu enka wo nyadwa ka abedi pa nanso so no yedi ka bo udwetire no wo de aye nkwai ama mema di dan ne pia wa abrabom biem eno ti no ena nwumira futu amede ema mu no yetiawa se pese ye pia obi wa abrabom wa obi anani da ho ye pese ye pia obi wa abrabom a wo bi ye de sika afie sika hye ne nsam a wo betumi akopa ne mo ho ade aba ye pese ye pia obi ewa abusua mu a obi a yetum se abrantie wedie abusua ni da no so na brabo no nyina akra no eda fom jo wedie na ni da ho ye boa na ebeyie wo na esi pia wo enu tie na so ayo abrabo biada mese na nwumire ye niye ebi kura na ka wo betumi aye na so abrabo na wo bonu ntino wo bia suro si ye pia wo ma wo kro
watem didie basa ene wo ne ye bi anyenti no anwiafo no na mo ye num esan se wo ye ba pani nti no yesi ye befa ba akwa abrochire na kawa wo ye pani eda ni esan ho ekofa do weto eye wa brabo no a eno ti opese abrabo bi bua wo a foni to fom bre ho ase ne tie mpanifo afutuo na se sa yo bamudia e wo se yetumi pian wa brabom e ma baabi e so ukoduru no ukoduru na wiase abrabo no o so ka ho daati ankwa ma bi no wa beye emintiri aya twetwe wuru eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samoa yo Oforisuo me da se yen che atiefo ne ahefo ne kojo space baby obi achia no na ene kojo de asem bia to manim se memfama Asem Mpe Nipa especially Oforisuo wa otedwam kojo kompa kojo bre anye bre ne bia ne wodi ya bia osika semo oba urem no na mbi se kojo na nse na utimi urem osisese no vuda no obre tie be ya ke ne mpanifo nkasa anaye ne Asem Mpe Nipa yempe vuda insia no utimi mrem so no use voda voda to voda na aboa no ti ya to amtia ni bi mane no a sipo ni bi ni ho sa voda no na ya adwuma sipo ni ne bi na ho na anti kwajo bre ajo enne de wonso obitimi fro no ka opamu ka na se wo bre wo se edru me bi asem a na da ho no na anu nsem e kan no se na ho keka ne sa na ontimi nduru kuma se driver kwache ba na nsen ya watime wuram baba kuma sintia o wa to nso he ya Oforisuo me nchia mamcha na napra so hene okay ana wada ma me pija mu achia ne nchia ke adu bema ke adu gas mamcha me wia Oforisuo on se ena sema ka mo bi anya tutu asem edenti na meka se mo bi anya tutu asem woni fie sa na mpesa me kire we asema make manu sisi ni pe be jama no na me kwa idea asase nyone no kwaku yakoni nyone no tie bebe mafutuo ne ba tie make sa no Oforisuo eduma bi ko fie bi mu a nipa mo taye tutu asempa ya bo mo pa na hwe no manwe so yi tie na ni brewum hwe eduma bi a me nka wani masempa edenti na make sa Oforisuo nyankopon ne madoso te drum bi na se man bibi na hwe so ya ebeboa wan hwe so ya ekwa nsan asabi so denti na meka sa ena meka sa asemo ya mo bi ate ase se wo madoso a yen se sika wo ba ko ho sa e wo kwan bi so Oforisuo ye di sika wo fie nya bo nipa ba ko ankoye ena fie na edai adampan unim sa asante ya bakan ye ni nwagro aya sa de na mana beka ho obia wo ne babakan a opese na bakan odin si babie na bakan no enso beboa ne nkola no mo akire no Oforisuo drum mebi na se wa bakan se wo boa na akodu babi na se sebi wan hwe ne no ma so ye na koye sa hwe ka ne ekoto amnemu e ka kirewo ka ne ekoto amnemu ena me ka sa asem wi obi wo ho no ma sebi won do te wonti de bia ofa de beba ma me de beba papa de beba enu nti ya boa no akwa bebre so enso amoa Sompa do fu dia pa ipian no ena me ka sa asem wi ukọ fie bim ana ukọ yenkrom na se ye yi a atam so mo trapron no enye obi a na de ne trapron o Oforisuo no obi a na de ne trapron ana ye yi wi a sika na ewo e friends box no mu no wo ka se obi a na de kwasi ni dem edu mebi a wo tie ni ahso me fa sika ni bi kwasi wo dem won su sika bi ba kotrapron ho bi nipa bi ayo mo se sebe omo ye mpanifo so ma ye nkora de ntia ye de ajapade bi hye ne nsa sa dua no antima mfro e be de na obi apian enti na me ka se nipa bi enye omo se omu tie ye no mba ye patapa e ye fia ana fia wutim wa check ho hwe
ye me maame abrem ho me maame koko wo de kosi awowa e no ka se me mfa eda me mfa ntu kwan me maame agya me kwan e bibia mama pocket money me konkra makocha tipto le so ni mo ye wo second first no wudu on mo ho na hu pimpini sipa tipto sa Aboagye no mutu kwan o mo ba ye na se be predwa se bibi nti ye nka se obi tu kwan na oba o mo nyina ya sansafo but obi wo ho a plane kura wanfo akocha nkan ye nya odebi penifo se de ofru duapa ni piano akola bi wo fie opa man just 2 million enu se 2 years time no 2 million ne de abaka wonya sem ketwa ye besre de ofru duapa ye piano no edu me bi ho no mo a nipa bi ho a enye sika kora na ye de ma no eye kasa otie mpanifo ano na aboa no ebesi ne etide ama meka nyina ne se do ofru duapa epia na meka sa asem wo se wo bi wo ho no ma nipa bi ya abroche ya tra na be ye de wo ya na bi wo ye de ko bodum bo adan na ba yie na ho ahwan oboa Sompa ai ono ane life ye nwa no ma sabo mugu sabe gato yi obi wo ho a ko tie na brabo wan hwe ya obeka se ne maame ne papa ne busua o ma anya ade dabi obi wo kra na fie japade wafa besinne wan ko fie biem ana ote gato edi do ofru duapa epia no wo ye mpia wo bedu onkola na wugya o mo na wuwi ade no ana fa ade nde kwa no wo beba na sankola no hu mo sa biem ofoso yetu wetu ye wen kola bia na yesoma wo mo enne wo ko mo office ya chese dai wo no kido do ofru duapa ni epia no adu tama nya wo pani ye anya wo kaka ben se nya wo kata na me ye pani ye di bibi ma wo hwesu ye ye di duani si wo se fro no ye pia wo pia ampia ena ko fie bi ma kra kitikiti wa ma fie wa ye dai aye fefefe fie wa ye de pani mu bitwo ya boa ne be mfie be de wo de bia sika ba hram efia no afa no akoton no wadi timu de special wo mo sabe ya wo mo enye wo nyina sabe ebinum ya wo mo maako no sankwara no se wan hwe yie enu o midin bi ede do mo so sa pa no ye de to mo so no na no amomutimi yo mo de ni junior oye moni ayenka pakwasi pada ye to sa nwum e kire no ti wo de sa nkwasi asem kwa no wo ba wiase fitini nkwala biem ya gen sa nkwa no so mutika kaka nkwasi asem kwa ye besre enne meka cha wofo no se wo ma doso a ensi se fie japade mo baako se wonu na ya bakanti dabi ye tra we na sesebe wonu ahweso na se ya ye ntra foforo okay ne be ye yi ofozo me da se pokwa bena bla wadawro ma menchie ofake okay ofake ne yire ete machine ho a abena blebia no mo hweso medu fie ntem no mo koso ade na ye mefene se o mre tuo hwa no pa ekopam nwumre o mo tie so papa na yire wa ya ade amamani agiye papa oba party hai oba no nanim te ofake yire no wa kokko kama ne ho ofe I don't know what my friends are cute and I say crocodile cute o sheda wo fofo ni akrantie na o sheda fafon frame na okodi ni ho mi o se ni ni fie ben ene na na wo kro no amia na me kro no na de no me kwane wa but Kate ni sano ya kama okay nsano kama ntova ke me da no irasi na fe sko ye se ko kwa kuna na hwe ne sa sebo pa wa fonso mi se wa da mama me baby na nsana bonso bi kanfo obi na mi baby mi nwen wakọ okay ya man mpaboa akura wa na asesa minim de wo de man na wo da se pa okay no waka no mi nwan no okay wia kwamna yenti wo so nti nyame adom se ye panyin omono so aye nhyehyɛ se bɛkɔ ayinti no ye bɛka chofa case ne kaa no mpake ko me ye kaa mo no se ye mfa ko nti me ye mfa fom okay nti ne kaa so na e powerful beda na se kyena no blood mo trase na se nyama hye ya e betimi ahwɛ se ye bɛgye ofa cake kaa na ofa cake nyankopɔn hyira wo do ofru duapa ni piano blancophobia e mobo on se nansen ye nua be ma bia na onum wi wa start preach
so obekaya rasta guy be a wasta tea preachy enana minim say ni ye wo majosa yonkrofo bi won man no mutifi a se dem producer omunim de pa omunim ade a se nyobi pejana obi tima dey akonanim obon ho modi wo school bia say obetimi awie ana wafo so wan wo wie na so owie ye no ni maame ene ni papa eni bi anase ni papa afirim anane maame afirim baako no aka no adwuma ni ho ɔte akotom ablabɔni nkoyi ene man sisi so sabrante ne befo so bia wonye obia mpagya no ebo ansa na ablabɔna ase yama no do food ya pa no piano onipa obon ho moden nipa be hu se ubo na meko baako miensa bi ne so pampam mu ne so kobrane meko no odina mantamu adentia se nipa we o force so bi bibi ne so ni boafo bra why ne ko pia se nipa koro no na no sister bi okofa fools na are hokra oba ya no oseda ho msian oseda mpacho fools o ma no na so obiem drama ko akunsia na so ma me na wodi o de ko sian se wo to ba ko a na ebia bre ko ba bi na se nipa no so to ba ko a na ono so de ko na mse da bi ende mini kapre ne mu to ndo bi oje fa ko yi bi kan na no so na mu se ne man do so a na ya na nipa yi mu a obenya ne ba ko ade nsia de obeka se ya ase huti mu se sister yi o pija no ho nanso onye obia obeso ne mu a obepija no misiro mumma yemwo nipa yempija nipa biko nipa ne pia nipa to yeso ne to se de pia na mana fodua no ne wotime konkom ho Sompa FM ofoso mi fra kontomba ye no me ofo free me mfa ne nkasem nanso me ko ne nchen e de me passport and visa kokochen se ofa ya bom ya bananso metimi ya bomode asem ko country fro ofosu ni kwori nyame anim ni mo fa de ne o de china o de ne o de china o de ne senes wotase a akobo mu se aka be de me wo fa si tu kwan a akabo ame mi ba chotase de nipa ni fosu so obeye no senya di boni a adintina wo ha no ana wo mana trase amana bra bo asen senya nyame na ye madu ne nkrofo bi pagya me e wo media mu ne nyame ma me favor kakra na nka mabra bo na ka ase ana sikar su bi wo ho ni pon wo wi school wo ti fie ni ma me ni bi wo fa bra wonim se ni ma me ni bi wona abedi wo pagya akwa ne ko school ho ne wonye ye bi wo ye no wa hwekwa na eye wo be ye insana wo be kasem abranti no tifie no wotime di meti saa time hu kaka common lances okogie ni wotime twika ni bi ede ne nsa akona no no ko brani tifie oseme mboa no obiti mantemu wo bi onu sa abranti efo so pa enso mboa no obekere no masem cheni pe bia o ka wia no afa story na ma me kwa no yale o ene no kwamba we asemasi eye na me yede kura ni ho sikesu wo ho a ubitim ya bu nipa no do food ya pa ni pia na mumma ye mu asabe libya ni because miskin wa heli wa tali wa ji flus kasimbila yalla min wati flus wa jamaa wa miskin kobol lake mafis flus mafis bokol wa dawro kef mumma ye wo fom abraboni nkoye obeti aso dem ho de wo die kura no atade hye ne nye empobo hye ne kwa wai anyeme wo no ho sente wo no ho nye kobrane watabri sika no de bofo de team oti wo osano ho se ni percent wo no na sente wo ne ye dwale ye samna wo bod ho modin so betra so dem so benya na jefo ba na jefo so ta so dem so ntimo modin mi pa chew mumma ye mua nipa wo pija ana wo frudua no mumma ye so to ni ye mpie ne kakra okoduru bofo ne nkomu honma obeti dia bre ana dia agege amma ye nyina sense ne ye di ebe boyen etime sere
de o 2 months mu no bo no wate de o 2 fie ne bo no wate de o kwaje parade phone na wo ye phone kakra o pace kakra to aduro e de gu kube ne so amango ne so no bra en selfie bo ne kakra ne picture na kodum pempeso se nipa ne bo no mo de kwade a bo no ne de yedie be ba e ma so wasere obodia kasem se menhia bra wo ya menhia di for pola ankasem atomen awurade nye nipa kese wo bu nipa pagya no amna kodun konkomo amma nipa nyina asere yam hye no wo yesu dim amen amen abrotia amen for so bema me so me de kakra ya me de time nua mema no so de achie ne se ansa na obi ebeboa obi no aje se nipa kro no ye nipa papa se obi ti fie na ohwehwe se obi be pia no e wa abrabomu a ye se nipa kro no oya adepa obuade ya osu nipa na mekai ya papa kateche obema kan sembi o se wo ya akwara pa na wo ye somakro na se wo nyanyi ano a empempi na de che ya na buso je kwoto banku bremi ense saka o mane nwo ho je kwoto fufuo bremi ense saka o se fa kwoto nsuo no beboaboa no afi no enwunu enjo no na wo aye soma wo no untwoba awanya no na nya asem ketoa enti ansa na wo pese obi eboa wo no yesi your fruit dua pa na ye pia no so pese obi pia wo abrabom a obi a otie me na anwumre ye ka cho se won so bo ho so na ya de pa ye ni papa ye wo sonfo pa na ma wakoma mu nyina enye han menye esum niema ebetia wo nua na asa wo yonko na empepi na no ye wo ye nuanom bi wo ho a ofo so be ma ono akasa ma ne ho so da otifie wo hyedem ena ono na hwehwe se ne maame nom kokko akọpa adwuma de abre no bisa wakosuku awie akosuapon awie wo ye graduate wa wie senior high school nteno e wasa woda bia na onyini na se bia na se na brabo no otisimu na odu ne mpanyin fie so na ne ma nkoyi ama na wose me maame amoa sam de woni na afo kasa sam de ye wo moto konkon so se ya wo to amene mu kurampo na na sa obo ho so a wo benya boafo bi ama na timi apia ama wakọwanim na ye twa fa benkum no siasa de fani fan so for so bema we have a lot of people or your communities ahodo society ahodo a ya ye tim ye mpotem ye fiefie ye nsori mu ye nwumamu a enka wonu betimi aboa foforo eti said the fiti preko pe na akwada ya wo no osori nante no obehu se san so na nipa abrabo ne ya next year eto da bia ye hia obi se obeso ye nsa na watimi di yafa ekwan so se faunati asenum yesei anase yesei na so hwe ye potam a enipa bi wo ho anyankopon adom wonum bi nyankopon ahira wonum ewo abusuanim ewo society nim ewo environment baby kra wonum ti ye potam na so no omunya wo madwen so mbebo afoforo because osuro competition onim se oba beboa ni oba eni na ba beyepe Ghana for do na na bibifo for instance say ya bibifo yi obi wo ho a for so be ma se eka ne nkono na nkada no ye bebu nanim nkotodwo de yensa eto yensa yem se jabe me na de wa amoamia me ne me ma ye buado ejabe me na de wa amoamia wo ba ye ni se yo na ye agi animonyam ko ane ye hu se ye ne ogolo ye wo society nim ye ka cho se ye mo nipa wa bra wo te ase se wo bibi eye ma wo bi a ebreni ni this is the time and chairman nipa no ekomo nne no mane nkobọ kro no wie na wo wie nso so a ye chine tomu a wakogina baabi asa aka se bi akwada ye nkura bonesem minim obi a wakwakọ wie abode na ekomo de no ye de ne kwa yan consider ye de ne kwatom 6 months enti se nipa kro no wo yan patam ye nim ne pa ye betimi ama na aduane ye de ye to aduane gu bola mu da bia enso ye moa se nipa no se wo ye wade ye na wo ye obi ya waye ye de ye na wo ye no tresem ne ma ye te ase se wo de air to wa forebo bia da wo body ama obi no waye ye de o papa ye bia wo ye de aboa obi ne no da che no betwa so aba aya to abodo gu nso ne da che won sabeka se won san kampa san no wakọ obofo nchen
what ya no wonse do a wonchiri ma Bible na ka kire ye say ade bia ne abrabo bia bebo no wiase bia no ye nchiri ma ya ombeba so ye third and fourth generation no won ba bete so aba enti sa wo ye boni o sa wo ye papa o wonchi kafo no so ba bete so abente no enne wo bia mie na komemu wa wo bie enye sika nko ampo fa won pai bo pia wo bi fa wano ya obetimi dia to asemu amadi paratimi akona nima wa adwuma mu yebetimi afa na adwuma mu no fa bo an sa kwan no so na bia kire bi no wan kasa hu nipa ebekọ akodi ni nsem ewo baabi bia no ohia moa se obeka se bia monjemi anase bia mifiri ase no muntimi pe baabi di miti ato anadwi wakọ guest house wakọ hotels nyina ewo baabi a ya transfer na anase bia ya post ni kwaso nkwa ya adwuma so bia ne ho nyina ye ma obetimi akohia ne se nipa no amana ye nipa penti ofo so be ma ye nhwe na ye mpia nipa na de ofruduapa no e na ya ye pia no obi bo no so nkwa de a ye nhwe ne ye mpia no na ye nyina no ye kwosoro a ebetimi aboa ye ama ye ho atimi ato ye medase. Okay, eno ti wo bo ho so no na wa abrabo pa na wa bro ho ase said ye be ya foforo be hu mobro na watumi apia ho wa bra wo fruduaba eduapa. A good climbing deserves a push. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Baby, I'm free udin. Afani. Yay. Onabuwan you. Onabuwan yeti o. Ofa, me boma baso pa onabuwan ni asante be kwai. Asanso Fiyafi assembly man ala me ka say. Ofa, yakubo wonchira wo pa wodumadi amudi asanso fo kwa de mo mutie mu den. Okay. Ala ko je na tinju ti o bodi a asana me de ma mo yakubo wonchira mo. Okay. Sompa FM. Okay. Hello. Wofusu be me. Yay. Medium you don't kind of now. Nana one. Let them on cat. And maybe it's like no problem. What happened to Na ye kra down ho kakra na wan hwe down ho. Because I said you Yeah, yanku yanim. My mention my papa Odi school for cabinet David. How what shut up now I mean that I can say you are following the air for so omumpia. You can be air to be upon so of omumpia. Say obu on ma onye bushani die na so hwe adwuma pa ya fa kuma pa na fa bo an enye bushani nko ani mo wo hwe adwuma ipa no ya otoboa papa odi for ba ha pa mo na ipa boy that's Okay. Hello, good evening for you. My just Mpe Nipa baby afre udin. Unu ya bema anaconda ni me vebi tafa aboto ase. Yeti o anaconda. Ma mencha bema tintin gramo for cobla in the juma pane ninu ya bema na juma fa omebo ene ohene yire nyakupo nhira wo na me de nemi ni asem bebrebe aka e se mo futu se mo abode ma ye no ye de hye ye kotu jumu a ye de be boy ho bra sebi yesuma banyansane na yesuma na motenje wodi weni kire ba ko na ho se enye yi a nka fo wa obetimi aboa na mo so apaja agusia no wo ne nya menye dwuma. Amen. Hello, good Asafo Moonlight Peter. But I think me as a Moonlight. Me plan ni na wa ta mo amechi amo. Okay. Nene oposo dia 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 bari. Peter. Na atama waka ne waka sempa. Na ye mai wi na etimo no. Ye mpanyimfo na omoda no na wo ntemu bi no. Bikete ye ne ehwe na ye omofe. Tebi disu aswande mu a obekukuru ni wako jina ni mapaja ntam ye nso omu ani. Ya odisu tifia ebiare kwa ro ni. Ansane ne ma chede. Ena no ensenya mi ani. Obi on ma wo suye dime ma gwan pa onye wo afote ko kwa ni. Ko so be che na afo no. Onye eni tina mana ka de. Eti mo ma yen pe ko na ento mo bi. Mo ma yen twa ko ogun so ni na rake. Ye tabeka. Ebe yen kira mai. Eti ami papa won ko man panta utio de bia. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Yeti o, mama ne fro say.
Ya mame ya. Mame ya yeti o. Yan se da mase. Omo friend ya fra mo mo semi na ye ya drama pa. Okay. Hello. Obo. Yay. Mena meni o. Wa, kwajo space no. Ono. Mena ma kwa mena mu jano. Kwajo na se de ya se wo homa no ntutom. Na ka se ma jero de da. Na kwajo se me Vodafone network nya me dia. Na so mene ba amaju na o kai no na ai. Rade kwajo space be komi o. Entra na me bra o mo me tia. De me tia ka ti pa mene ba ko pro de moto o kai me. Na ne omuna chia o kama enkra de ma omuna yi omuna kan kama mine entra me pre no ayo no bo ma ajo ne kwate no wa mo bi Sompa FM ne waboyi ene me se kwa me se enra yanum ka yanum a mere for de mu ye we enra enye me ka omuna ko wi ano enye ai plant na auto ya kan no ka o se ti fom oh we are we enna nye generation auto ya no ya no ko mo money bufom ya electricity for no la ne fa bi ka ho me oni diem ya ne mpanifo be ka ho asem wadaroma me sewa kwajo yenti o space binya ne hu de menka na se mo nyina na mi dem nte mo timi mo papa ya ebe moti na nisi enani mo enye ya ho de o debi ya ho de ya bo nyame anna edma ko no so na di edem ntia ke edwa pa na edma ra for the blessing ana wo so Sompa o da se eno ne ka bo mo a bibi ani ho a beba edem a metri agere nyame nti nyame ja famra se metra baby mo am da se okay kwajo space na aten nkan no Hello. Udin baby afrefre. Afoso pizarro ni me do drinking cash. Ya chianti age ne blockman mame. Why? Mate ometo nka. Okay. Na afoso ene de so ye pa. Say the fruit ya pa ni piano no. Afoso na na mpenti no. Afoso yo do ha hu ni say ogbono ho so buade o wa hombrase dan so diru ba bi se ohia mo na yem tia na mane fudia na ya na mpempe ya na akoye dene na vosu ya srese ya na nyese bi obi fudia pa na upia na yesika fo mu nko afosu ye obi o afosu diru ba bi se ohia futuo ana puse precision bi abeka kire nipa na obetimi agire na hona de wo ye na wa yire na ho aye na wakọ na nim vosu na so diru ba bi a ya na dene nti ya sre vosu wo bi se obusuam se de vosu so bi ba apre bi tebo vosu ehu benia so obeboa no na mpanyin se obi anim obremfo na hyehye vosu pizarro med manuel sinkenka anokwasem hello vosu yey me do best maker center bosha himbro no yenti udin akora me gidi se oni abejafo gina ho ye na so mini aka so ne so di bia papa na ye ni bi na obi pese oboa ye no yes na meka akra o ma yes yembre ho ase anokwasem obi be boa no na fa chi obegye nipa no kon so ege so opuso bu ni ko na enche bia me twa ni tia kakra bi panko no estate obi boa obi 1 billion so fanton nua afa de chire na o timi ntia sika ko bo pa se ko ku sa nipa no yes kan be shim atasi central market central police station that case in there now nipa boa uno enti yesra ye ni bi robi boa I am bre ho ase de nya sa ho maso no me da se minua ayasem hello ma jeso oba pa ba bi afrefre udin Pacho mi di bi ama ponsan ke se fushu ama ponsan yentie o oba pa Pacho no crese in case dia obi ho tire no se ni pa obo na eshi da matsumo tsabe mo de be na me se dia kan se ni se ra mi firi mu shim kudunya abia na kwa ho hin dia ni se ra oba ne be mani na mo mani di
sɛ mehyɛ last week ɛme ni captain na meba nso yare ɛfoa na mefie da ɔba ɔtoo bɛto me yi sika maa me ɛyɛ Sompa mede som no ne ɔdɔ nso ɔno nso dedɔ me nti na ɔhwɛ ho de boa me nti abɛbi a yɛnso a yɛpɛ sɛ obi boa yɛ ne nsɛ nya ahobaseɛ ma yɛ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa no. Okay. Sorry. Hello. Udin baby afrefri. Ye fro say. Any paris who how one or one of us. You need be our page. Okay, Mama now, yet, and look how one. Hello. Hello. Udin baby afrefri. Okay, yet you. I am sure and modern upon my foot. Bruno Motisono, who to be for crapping and watching the dress in the coffin. And can yes, Anna, then an animal to say, and so to the panel for himself, or another bonnet. And then the almost kind of open on way. But dear, more dear by any money, somewhere I eat any more put on. Which dear Emma and Rantiana almost is on them about one day able to. Now, why you back walker? There are no we are working for an abdu and membrane and no pan work at organ. And near my boss, one friend near maybe your own who may be. But I don't know what you forgot and be cheaper, so Moko Mona. But in the next thing, some man and I carry some one. That's a will be up to me, pay me, Pramoka back, but will be ampa. And you never be seeing a fire, did you hope? The more can run here now, more food on the fire, more fat on Pampo Black. Yam Cham on edge my farm. Okay, hello. Yeah, a Juma Darcy. Don't came commercial official. Donkey. Run about to open, Ejina. You come for noche, Nesta to know is your. Wapaja itina hewim. Bodiano ekurano. Excess way come for penny. Na sikajano sukrano. Sikajano kurano. Yes, okay. Send them more can do be a pa. Yeah, I said, be a pa. Young Pacific piano. Remember, my dear, I'm not piano game. Not in a car and all one seven. If you can go up, my friend, a black thing with this get. And so that's you piano, yeah. Because I have the fool. At the fire. That's what that's what I do. If you ever say, they will never put your piano. Women of years, where you are to go so fast. Now, go on to the bus, you shall be okay, hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. King Draw of Woody. Yet you Penipa. Can you also say that I spam a channel probably? Okay. Check your off. Now, I now love Cassan on kind of more money for managing home. Hello? Hello? Hello. Udin baby afrefri. Was a famous story on the first in Galanta. Yet you. So, I can't say, there was a name at my palm mobile. And the idea, and then point for you are a more so small one to be there. They are summer, a more wire. We go able to wire summer every year. No, my family. When you're mostly a more wow, so you pay so be as some go push you come out. Oh, decided to inform a moon will be no more here now. Oh, motion a year. Okay, hello. Hello? Hello?
Hello. Hello, Mr. Good evening. My girl so about baby afrefre wudi. Mr. Mr. Yet you. And friend. Hello. Ginaye. Hello, Mr. Yet you. And if I'm one again, who going to talk? Yes. Last year, me 1 million in my. So me think I want to be a man. Or tell him up for baby. She want me to. I'm a lemon. She's a man. Then my car will kill him. And the can I'm going to come man. What they blame is all their cover the upper yard. She can nash. You don't Oh, Nitia so Suni partner, a jazz samai. Hello. Yay. Yay. I hear it. A hoodie. I hear it. A hoodie. I hear it. A hoodie. I hear it. Lele. Exact. Yanko, Penny Yanko. Over back to our first wedding, original Nigerian in the bed, the contractor, Papa, Kuchinam Dodo. Of our Molan, they just simply became home. I hear hot to Papa. I said, your Virgin Gay. I am what you from Hano. I am holding power in terms of any before the lion jet. We better to okay, you over your food, you are party piano. Of course, I'm say, of a senior footwear, and it may be your papa because the paper when the baby and will pay any payment, then you're the castle. Because no over you say, when you pan and go you receipt. Now, a footwear, I was then my who say, there you be the enemy, dear. Your food, your pan in piano, and why it has to be. Okay, I had a day of friend, Enina, Bessie. Ya want to pa at the mammo, I will dream a dear way so. Yanko computer so get the Mraya bar. Dear catching at the Baba Somo. 21st clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo me baby a obekwa ye di fidie be check odi peduan nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere nso achinchini a wo nya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress wo nya taxi na plug ya ede obeko wo mu ofide won waso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na wo manya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bo modi aso be free telephone number si e 0266 593330 and 0244017556 eni ji say omo ye free health screening o kwa o be check peduan nyina ma kwa o use ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie. Okay. Medical cho say Sompa Asem Mpe Nipa ye bubu ba. Eno ti say wotententu ye me homene so a se baafo ye boye ntaba mu a ya ka kire wiasema nyina se ye nam soro ye sai enam fom. Abrantie bia ye frɛ no Moru Isaac. Wadena kosem ebeda Sompa Asem Mpe Nipa. Yes Moru no said ye na asem no agentre ha ewo wiase afa na nyina no enya asem ketwa. Enam so ama Sompa Asem Mpe Nipa ewiase afa na nyina ba bia ye duro no ano edre papa wo bia onam social media no kwa ne bedia dance ye say abrantie Moru no wo trende esanse nano ne koyi ne ka na so no se wo ba so jane na gu sre so a wodofo
ye pepa ne ntwantwene said de kro bia sante kotokosa ta ka no abrantie Moro ofomye wanya nuhu se wiase nyina ka ne ho na yempa ye papa no kasati anachew eyampa ye papa no gitum se abrantie Moro ye droba ni bia wafa papa bi ewo yanim heya Swaminom hotel ni meya na Asem oka ye nyina se abrantie meko kajetia ase ho inside sana meti for no pai no straight kajetia straight kajetia ase ho Dubai ase ho na ne wo mo kwa na meti for no madoba for no sadie na wo musuo sadie yew sayesisiu se untimi hu wo maseta no mabrabo wo muduru amtie wa na wo mapu wo moto no mayese kaze enko biem meta driver ni bi wo kra wo fiu no de ntie stia no so onko enti se wansi ankodi udwuma sane wutimu ano no na eduru ba bi abetumi ahia chewa ne ma anu bi na Moro ko hia ye no ya papa na se wo ko straight enti se onim se unko straight ya empire straight no adroba fo nhye ne nso na ya papa no ekoduru amtie wo mo yeso omusi no se debi me na ye me ya me ba me kura back me ko nkran enye hana mbesie na ene na wotwi mu ene na wotwetwa mu de wo manfo amutie Sompa Asem Mpe Nipa no asemi ayomanim sem eno ti de koba ye ne akasakasa eba ye Moro drabani no ekasa editia ye papa no eno ti no ye papa no ka chia se wo me ma boso me ma ntwi ka piem ampa Moro duru be 27 July hono the first week of July assembly see ye no 27th of July ka be nansa and then I amabosome no akwana wiye no na boshe na papa no she no abam Moro enhu ade biem esuma duru no fa kwa wotie ene babia wo ye adwuma omunyina abedi adanse se abrantie Moro na nunu no efrai esum duru no said o manfo bi ekeka se Sompa Asem Mpe Nipa no Moro aya akwai da bi Moro na hi asem na ni na efra ye anu ti sabre ya me no kasa na ye dia chopa mu otre wa bra Moro bedwan eto Sompa Asem Mpe Nipa ye dia chopa emu ote pa de ma ye papa no apaniampa ye papa no tie ya sopam o ye ne se a chopa mo pa no metie anu ti abrante me de nani ebema no efia de twam obia ni msankyerane anyakopon eyeye yenyina ye tie Sompa obia esum adru no wontumi enko babia ye pagya no soso ne nsa akwankyera ye papa no Moro kasatia no ede ma ye no ye di bi kan no dafiada no han eto Moro ani so ema Moro etumi esore enante afei na nani no ebie a wo kache odifo pokwa se mehu se wote ho ya dansidi kese obia ene ye adwene sa akwa no so na Moro nani no entimwie kura enwada ya dia kwanche ne bigu akwan so na no manfo etwan se Moro no nani betete odofo mame kache o prince Yakopon ya de woni brim se obesira ne babia woni ni nkonwasie o yade eba prim na ne kono eye kakra fasho trim sa Sompa FM eno ti se me ne wo kasa sabre eno yade akwankyere gu akwan so wona wo hwe Sompa Asem Mpe Nipa e wo Sompa TV and social media handles ni nyina be dia dance say akwankyere koso na nya asem ketwa kora enwumo ye de to ase kora no omanfo kora atwetwetwe nwum no a omudidi omudwuma kora na che otwe hunwi ena die na asie enu adaye papa no she bo se yanto ye bo ase nyame ya atom a ade chi ena Moro nani ne bete enu ti sabre ya mene wo kasai Moro nani no improvement no eye kama anoti yanko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no Sompa TV Twitter no Sompa TV Sompa FM kwana kohwe wani so ade enu ada ya papa ne bosha wo hye yen se Moro nani no yama de nchen
sabre moro no nani no ete kakra ena ye ko hokosra no mohwe ensankyerene wo Sompa TV ko Facebook no so kohwe moro no nani no na ate onam kwam no chief producer say so hunu dia oni nachi ontiatia nanamom ya hwe Sompa TV ko Facebook no hwe abrantie moro nani no exercise ne ye no eye kakra nyakopon ya adomo a onkata nani baako ode asina fron wankobi onkata nani baako nyene nsa na hye ne botom no anoke kansem abrantie moro ya hwe oni chief producer monhwe ne nsa na sina fron ho no hwe no abam no mo sa nyi baako mienhwe abrantie moro ono osi chief producer so oni na chi ne nsa no ta na nani no ne nsa no ta na sunchem onkata nani baako wo mo so amenyina di adanse sa abra ye ko ye no enipa twa behia ho papa ene ye pempa mom so mo mfiri kwa anim nani no exercise na ye nani no eno nti no ba bia yakon akoduru no eye ntoboase se ekuro no wu ewo nani ni mu a kropo twedi ampa dawroma moru obetumi asai akwa adwuma fa ko ya duru no eno ti ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana here Facebook subscribe na say abrantie moru said ye Sompa Asem Mpe Nipa abrantie ya brand ho no enya asem ketwa nani no na ye no exercise no eno aye papa ka kire ye say sra ne ke abrantie moru nani no wa ye ho adwuma wie yenhwe oh nyame guso yensankyerene anoti anoda meka kire adum ani adan nyina se seven preduasa de waka na native fom bia ompagya efiri se yen Sompa Asem Mpe Nipa anasa Sompa nkasa no so de ho tan ekosa moru ya eye wo awasem efiri nyame adwuma ana yeye anoti abrantie moru sabre nani no ane ye na exercise no chief producer say ojina ho ba bia me wo no bra chase me na wo tietia nanamo mu no ane nsa no tane sunchem ne nsa ne nkata nani baako etane sunchem na tai etane sunchem yenhwe efe kwa producer no dinachi no ba bia obefa bia kai na obi anani afrani hwe se de wo si toche no say the OC touch no na efe kwa anoti improvement master boat ya na ko master boat wa ye mana kwanya master boat media dance wo ko bi wo so amehwa wo ko bi na adanse die kitwa bi a ye ko ye no ye nye ntwantro nkyere obi a na sabem praduasa ye free ye adwuma we enye ne ye de atwo firi apre na ba ye enye ne ne ye sa adwuma we ye ntimi nkoka se moru nani no seven preduasa no yenye sa yeni na nhyehyɛ ho wode na asɛm na bɛda yen na ba bia yakon akwa akoduru ye de achopa atum han atonani so we obi anani afi we kana no mo nyame ye ne nsankyerene master boat me ma wakwa aba Ajaminu. Pani ponte say. Nyakopon adumo. Master boat we designer on ya pempament ade no. Ne sa no ofese. Abra ye koye ne master boat duru ho no se debi. Mekwa akwa abrante nanim. Ya kan na nya TV so ami hu no da. Master boat we die ne tentene tetiem ye koye die na hu ye. Ya minu ya medase. Medamase. So mama me sa akonya we. Ena wia. Se me wodwuma mu a. Se me ko dwuma nkura mi hia omo no. Ena mbusa na se na motimi akomoru ho na osu woko ba bi na afi na woko dwumam enti odura de besi bia no meti na mso okay mekura mefro timi odwuma na hu se one agawusu abedura ni ho se mu komoru ho na mso wedie meso mekọ na mede mani akọ akọhwe de tue mu bia abusua yekokoduru ye no na moro wa inside se de hu no ahwehwedie no so no ena ye frɛ no ba animu opie baae no na ne nsa no asededa nani ne ho saa Sompa na afi ebusa ne se na ese ekose beginning kura no person o kire sa ase nani ne kura afi de ohunu bibia afi wote nani ne so a ohunu ade enti edi kan pe mene Oforisuo ko gyan nanim
ene busa say me no enipa ejina hai yes na so mu yetu what me ka say yetu dia na kire say ohunu bibi ana owusu beka ho ene yes no say moye miensa moye 1 2 3 aje say o read na me say esa na akwa ohunu ade if it's a once what me ka say moye miensa de osori bejina enchen kura no wote asem bi okan ka kire say bra sa wo hye white kwa ne anini ho kura dabi ne anini ho oso na so kura sha atade oso kura sa wo hye white na me say sa me hye white eno kura so me hye white so no ade hye me ya na ye de koye enti ya na osu ye ne sa na te de a ene bra bejina soro ha ena osu ye se okọ onchesi na naso ontrezi no na ontonche no afa osu kọ na chi a okobonkum a na moro kobonkum okonifa na moro konifa afa okun ase na moro akon yehu ase wato achi osu na afa empotemofo na Aboagye so ye kire se omoni age enti na me bisa abochi na oton ne ma won nche won se abochi we de wona ne moro te ha uhu ne sei no smasa moro nani no ohu na de ye ne ne te ha because na ohu no hwe na for now de betima ka kire me se ohu na de ma na oton kwadu no enso bai afa bra kofi ono so won nche on so ye provisions bi ho on do begina nche pe aten se camera no kro ba mu omu nyina ase omu se moro afa de oyede ohu na de entebusua ye koya na kire se we de na de mia nkasa Sompa FM me di mani ekohwe bi fi se na de ekro no na wo se yetimi eba ebe kan de ehunu because me de me ye so amini me de me ye so amini de ekoso ni nyina in fact enura de na lectures for ye na de nyina na ha ye pa o mama so me for hwe program ni bi antina ye de we update tamwa ye gina ho no kura no na ka bi twam ka no twam no metin se ka mnumfo no kra se this is de ohun ade if is obi obehun bi ehun se abrante no afi nene no eden ohun ade hwe se o se tochi osu no na osu adan ne ho wadan ne ho kura wosan de ni a kire bebie wo no na molo atene na otochi ne sei enti molo de na mi de mani ehun de ohun ade sa na metimi aka okay master Aboagye beda se che nipa mienu miensa bi wanya beduru ha die regional Ghana National Television and Dressmakers Association Chama Joseph Mafutawia Chama Jo Michel na nwumre etos bi nso mechia mere okay o master wan chan kwa na kwa master Michel pa enche medrufie na afi me ma God bless Jeffrey Precious na Queensta okay Michel mpa me madam for pa o yitire wo so ame apia mechia na pa na me nkura mechia o madwuma mechia o munyina me mubodi oba na on ya otapa mental na ya no ife niva o ne kura no ho mfa no ntimi ama ne ho beto no wanya ba ha na obekese ayaresa na odai mu no kure dia den kura ani dia master Aboagye ameka kiro say ani very precious no kure ne kura no den ye ma wi asente ase na ye fa na ase rampempa ma ye papa no waje ade se enam ye so na nyankopon ma ye katrema ye kama ye de pa na chotie ya ka branti moro no ba chiro no am se ko e ni nyina no hwen komodidie na potamofo ni nyina edie na akoye afutuo o se nipa bia no uti wiase a o hwe ne mayi bibi o wiase moro case we ni de obi a onu case ni bia o de betu mfo nkanka ne drivers last be sad the same problem see na metike anim onim de o twia run about no we na ape ene yesi yensi na me na metekan mu besi omo ya obesi utwonta o kaza yesi yensi na ape na me hu se police ni bi ba na me free police ni no na me se aban driver we ni mate come de yefa so ni to hwe driver ni na o se na so kura no panka me chew masa come on kokusi wo mu ase ho na mate ne to do no san ten ye na o de ye kwase ho enti eyomu su no mu ban eyomu su ba do mo ya no be de ado edi o mbesakra so mo sakra de o mo asema eni nsu ani anwen fa wo mu so obi ye na adwen so ba mi na ni afra bi ma ba ha ye mfi no obeba ne yapon so ni mu a so my man say mo de makwa akutwa no ya mu ba ye be gemu apa chontin ye prepare a chopi sa o
Because your master boat, you better say. I don't think you call Facebook no any YouTube no. Facebook no air Sompa 93.1. Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. YouTube no air Sompa TV. YouTube no air Sompa TV. Abaga for ne yenuano mo abrochira omubusa se Moro ne condition no eti se nu nyina no sabre Moro any chief producer usu wa hwe wa so asi ato ache no efe kwa anu ti no efiri enra no manfo bi se Sompa Asem Mpe Nipa Nyankopɔ kredu ba bi on pehwehwe animu eti na enra no nsankyere ne wa manansie no enra wo hyeda enne no sa to din nani no abie kakra se kuro na wo so no ekwa me wo gidi efiri se papa no ahye bo se me makache ha no Moro nani no ate enti die na asie eno te adum ni adan wo mo so mu no yesro mo mu nyim ti omra samoa yo foshu Moro nani nam ho no e beda Nyankopon ase ono na ama sa no mo se aka kyerɛ nyame otrene nsa woni brum de nyame betima yɛ no dasani untimi nye bida energy sem kyerɛ hwɛ enoma ye hu no YouTube and say TV so a bigidi ye se nipa Molo di kan ba ha no awo hwɛ no beto samre no improvement na akosoro pa na sa na sewe no de di kan no ya da nyame ase de a na ye papa ya Moro ni nya ano baba yi ya papa yi na ye ni na kura se papa yi se ye behu no panifo ye ne mo kase papa so ye fita so ye tuntum ye nim no aya fidie so ana sebe ye de kasa ya ne a chaupa na asedaka se be san kwama kofar bai ye represent Foster a wode san fidie ana se radio station aba ni TV station ono ne nam so ene aso abanfaso ama obi eso abanfaso ama obi o me kasa se nye ba bia na wokọ awasam ye betima ka to aso ba mienu ana miensa nipa kro no woni hu time sa station no woni hu time but inshanka rade se Molo bai na sem no mejidi ese afa kra de nipa bi kra ye ho ya afro mo se asem ba ko na bi amaka nenso ye ne no ye tu aduase a ana ye twa dua ye tu ase se mo ya koshi empa ba ya bo ne dandua yi mu enye ye nko ye fa credit ne ma ye nko mejidi ese da ye bompa ya na ye gusu a ye ya kwankyere ne ade ye pon ye no enkrofo a ye maame no mo ne ye nwa ma no mu gudem esu eka ye ho no na nya sam ketwa na wo ka se wo hwe no ma bia enanka metifo no driver fa ko bia no be bompa ye ba kokora ma wo mo na ye ne ye botai ne se ye pese Molo ne te na ye nsankyerene ema foforo na wo kodi adanse te se de Yesu Kristo ka che di pan se me pese me di watwa se da bi ka ko fie ne koka de wo hu ejene Molo na no ye busa na asem bi wo ha ofosu o ka asem bi wo se afekura de wo be sofo na wo be preach ene na ba mu na minim se weni eno ankwa e kasa ye na eno wo kɔ no akwankyere ne papa no ye papa ne ka se nen side one de ani no ate na emom ye ma ne nkɔ na de achi a ye be hu improvement ade achi improvement ni na sabe wo a wo hwɛ YouTube hwɛ TV obi a nani afro timi tochi obi sa we kusie kura na twem obɛkye no na we no ye mfa ngwo ye ho se awie still na mpaibɔ no ene achi de ne ebedi nachi ama Moro nso no wasa akɔfa ne car no menyante bi se maame na otwi ne car ne se car no de ma Molo se Molo twi eti Molo na ni fra ye car ne si ho ti Molo na mpe obi na wo matwi no so nya bibia to bibia de na nshanka urade se minim se ekoi Molo besa akɔfa ne car na twi na mmom ofosuo ye kasa asem ne akawi a ye datiefo ene ahwefo ase omayade ye yenu firi ho a ofosuo mese nipa nsesa na wo kan sem na me de pa nipa bi be ya isem bi so se ya nya no aduro so bi kura fra mani a Sompa fo ho Asem Mpe Nipa fo we ma men ka sem cho ya bre o ya bre na kom che ne mpaibo
Anwa mpaebɔ me se metin won mpaebom. Metin won mpaebom o. O bom mpae na. Me bom mpae na me kase. Yankopɔn ka bonsam na fe makoka se bonsam kanya Yesu adim. Me manu afom mabre. Oh, iti ya besre. Oh, ya betra nipa wadwuma na ye. Na mo wo hwe we na odi tu hofo. Me se entokwa enyo ntokwa na nkwaje nko. Asem enye wasem no. Enkwaje nko. Na mo pesa. Wo be won se meti ni pase nya asem pe. Na driver free chef ne stia nanim. Mo so passengers mo ha adwen do wo musam eye den. Me se wo be hu se driver ni defend passengers a na bia driver no car no eye ono ane dia. E wo kwa bi so. Ye be sre. Se nipa bi yakaka be sam eye tutrasam. Na no papa ne ka se bia papa no. Wo se me de meka ama manfoti. Wo se ahonhom na ye agum no. Omo do so ma nyina wom. Mebo a. Enuti me de be ya ye ne papa ne be kasa. Ahomon fa nkonkran. Omo ne me kumasi ha ya. Oh yes. Nipa sesa Ghana wo beto yen. Me na meka chore Oforisuo. Ghana se ho to yen na oni unam na ho to na ni sika obotom kura na wo okay. Me na meka chore. So, eti kumasi ade ye pesa no ma no asem sipe ena nanani ena hwanhwani ena me oyeko ba ena me hwanhwa ba me pramre so nya wo beka wo tinipa bia mu ade boys ni mo obi na tisika kotoka ena wudi humet me sika nipa besia wo bomu pan ka no dia etimate ni wo catch driver say driver obi besi no eno so timika me so bomu a wo yare BP ko na me dwen wa me tase o first ana sabe ye kumasi ye tia dada yi se obi besi a bajo ma so obi besi wa ha o sa na ye ka no se de ye boka nim te se de ka no mo na eto owia sa driver call baby eh mame so nani ba ku bi omoka Plaza Junction wo omonka o ka se Plaza Junction na obesi omonka o omo sa to pa junction oh jeda Plaza ye besi wa to pa junction na bisa to pa junction ha omo wata so ai ekoya interview kwa weso Oforisuo emphasize dem nyame emphasize dem nyame de nyame asi pokwa bra ye de nyame asi egna ne yabre se de na menwa omro kan yabre nti egna emfansua de eno anwumre no se yesa kasa na dweno ma e ka se mbo 5-6 esetie esa na kontinentie ana akonchene kwa no wawie kura no ni nsuo keke no ntimi ntum basa e se wadware akora foforo ugyagu fom wa ayi obatan de megire se wonim ihwegu boko ana obatan batomboa boko enyi sa akora na ntima da yi enti se de na wo ka no yintimi mfa akaka bensem tenase ana mekwa Asem Mpe Nipa ebegiyen yeso ya bri ko pressure ebe to yeso no in fact na woda kra nenna me na me yare yo oh yes eno na dwon se ebo be 11-12 na afre na ukasa abofom Sompa FM tinampa bonesa continue ma empa bonne de wi so so fo boa otimi se ne mfe ne afi de na wa jampa bon ya pon ha sana meti wo itami humisi wa bre mi nwana bre abre tonso kan me kwa me na me hunzo akasa tonso da wa ya de oh yeah bla ya mi sha wa ya de oh bemani wa ya de mi se empa boy bi wa na afa nkoko ebi so timi paifa sunyan kwa kumpa na de ne ba na me kan me chase se mpa bo wo ba e side and side so do ya de me that is wom that is why ya de we okay titiriu e wo se papa no waboa yen but wo nyame nhyiraw adentia wonu mu asem because on ko na timi ne papa na kasa nyame nhyiraw nye teche menyina ne ni obi kasa ti convince no me ni petimiti ase yenyina ye tie Sompa obi wonu maka nenum chike be firi nenum kura no etimi sade ni nyina to fo so be manyam chirawo e kira me ma mi so ade mote pano kan a che menya pano o nyam chirawo okay kire no so akwanche na mukoye no muko se wa mo ya baso o se ka bo ya baso because o na me de to so o akwanche no me no unse baabi wo no a
obu akwa na ni be ha nye ne kwasem obeka sese bi na busuafo na ede enkonkoye ba ye papa no e my instruction wa ha say ye ne enkoye de kwasem ampa itie na no asem Oforisuo ne wo ama yeso de mpa bota eche ma koye ne kama short ya say abampa so kan obia yade emom se wo behwe pa kanu ma bi se no ko ba bi esen kana busua mom mo short ya enen kanye nenso ya gwa yade papa ne hu se ye mom ne ebiti ya Sompa na yedu o si yeduru alaba no na Oforisuo na edie ni mu eche na nyina ebisa so because na direction no na say menua panyini ono mu na eye bibia na ahokro se entokosi mine ne ntemo da nipo ne share no na menteme ho ase fatum nenye easy sa asemu esi ye masua nyoma pi oh yes na kwamna wo se ye papa ka che se de be pie ni so no ando ne yemfama no wo de ye pie ni so no hu no wa wo me hu no me kase me hu no pa no kwani nyame anim ni me hu no etimi no nyina be gina wo mu ntem ne kwasem eti babia na me manifest na me se ne yemfama de o sha tare fita no enas de o sha akokɔ saade no so na di kai pie ni so no na akwai nteme ho ase enso ye papa say na asemo kan o say enseye ni nyina si ho a eti me da wase wie na me da omasamwa abroti ni chief producer executive international producer Benmina echemema 5G yamisha hwe oyuko ba no first day na ni yetin ne no no was simbi no obon pede ba papa na hu no papa ne kan was papa no to me huniti that's what obi also obon paye ana ekoba jesine abrampa oh nyankopon shira Asem Mpe Nipa for me ma asema me kan na sin na fensu ade ya aseda ene ye de ma no nyame adum wo a wo gi akinye se yakọ hye hore ye nyamofra ene nye we de be gi edi dada Oforisuo ndin omasemo ndin ye ne eti obi a ndin tin ye wei ene ye de be ye nhwene mu se ye de ba be peje ye hu de se muru sheda katweni no what be that no what na juma wura kwa beta no me sure say say omo e share first say no omo nkasa sa okay tama moro ye use ni first story na producer de ba okay omo nkasa sa because moro ba in fact now mete ne kwasem open me no me say me kasa wotna ha Patrick ne so ni mu wotna kra ne ha ebo mic ai oh yes na homete enti bia na omo mbere na kire ene de nipa bia ye ama omo hu nti na emu wa obe Thomas so no ye papa na hwe obe ha because obi anya obi akijeje no munyai na bra program ya ehwe o ma hwe team ehwe adwumawura eti wo hwe empanifo twetowurum o mugina to wo nene ne ekofo obe do akwakozan ye no mugina so tifia ye timi fekisa eto Oforisuo ye mfasi de menyankopon nyame nkonkro nyame agya ne oba nyame nkonkro mfasi de mu pa se nyame nam ye papa so na yesu frɛ no tie ye na ne molo etime koto ye chief producer emu no ye nyina na wia no na ansa pomprom wa ye hwe because no na do frɛ me ka chen se bra se bo 5:36 o'clock na ba me ni ante ante bla me ka kere wo but a bo 5:36 me nyo Oforisuo se no odi for ate me se ya wakasa na ewie because na abe ho tie de nyankopon ase ekuro na wo so no ye hyemo se enu samle kosi Monday no kwamna wo kan ekuro na sem no mame fantum wa fantum bla wo se me sori gina ha ye papa no na frɛ ye no oh okay na asem wo kan nyina ne se sanim guase beto Asem Mpe Nipa bi nsida Jesus Christ wo kan sisi ye sanim guase beto ye ebi nsida amen na de ama moro nani no ayesa no eba afoforo no ototo aduro di gugu so ne kwasem ototo aduro di gugu so no na ayesa ade no 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 akora no wo team moro ani no ono so ahunyoma bi kakra na ono ankasa ordene ne kwasem enti no obi antumi enha no wa hye ye bo se na moro nani no so no Asem Mpe Nipa be pagya obi ani ho betime gu ya nimu ase moro be baba betra se wonderful edi adanse a kira mansan kama eti brakasa yo Oforisuo nje se minima no sie no nje se nyame na ne yada na se ye papa so moni adwuma pa nya se so ade bia so moni adwuma pa na omu o ma be gum no ene ye be sere onte somayen omu edos o mba hani papa na so hwe ohun su yi a bra eso hwe ohun su yi
Mpe Nipa na show katre me yi mama nko aso obra debi mama kakra bi na ebra o debi na me no mom lai debi do so no se papa si bi ni se mo de bla se o mo ba na ma ka ho a ebi ni mepre o me na jam nefa mama o debi mama me zape e de bla me ye ni ma kete o de kwa me cheche o mo ba me nsa na ye fa bi okay o de won che ma ne ko parliament wo asisi fo no na bi ju na yeah, man. Quite so. Maybe you know. Fancy. Can you see that fancy mumba? It's in Yamisha. Osei. Okay, Abrotia. Yeah, Osei. Na ya kurade asem na yenka won. Ye fa sedama nyame na ye fa sedama ye papa no. Nyankopon kwaso enhira no na onto ne nwosremo emfama yen. Na minuanom de dade dampanyimfo ase Dr. Blessed Foster ne panyimfo na Walter One Media ni nyina da wonom ase na ye nuanom MC afo nso ase. Brahima, Brad Dave, systematic ene ye Branim Rexford omunyina yada wo mase Sompa didie ene Sompa chief driver Dr. Sly ye kwa ye benyina no omuboye chidom de mu hu o TV so nyina no wono madaroma yene wo munyina na konti ye mfa sedane bi enka wonom na ofoso baby edu ne de no shake esuro bi ani ho ya papa ne sema ye nsuro ntene ye nsuro ofoso be ma ene on na me pese me ka asem bi kire ya papa no na ebito ewiase ama nyina se ewiase o ni se o som Nyankopon wa som ne yie na wanum kasa bia nso so a wo beka no eya na wadwene ho yie akwa akire anti na mpanyimfo ahemfie mu duadua bi efre ne dwuno no o kasa wo ba bia eya na wadwene ho yie nti Mesro ye wonyamia ye nenenam okuchaswa nenana kansu Juda busiakumu jata signing kunim di franca insamo famous sabadwe okufu Joshua na kuchem Adinyina for pim Nene fari bai odumankuma Nyansabwa kwa onima die nyina Ansana yazebe bade Oh Abankesi awadim ronkum Ni oja fredum jene matata Nyame bambofwe Kokromotia yekwete ni bopo wa enyeye Okucha majana ba unshie tete botai eni akrabetu nyameneo ochibwa oni eweye na wuni ashasie tete bwa panesu mane mafasa sekeseso misiri munye no satrana Asem Mpe Nipa yene wona mwa yensuro Sedi anoma kwadia Dini mawa fofino nyami yodunfo Okraye muwa natabane so Maye nana mpembo de biara da Enti waya di fribo Asem Mpe Nipa ye fiba mo Nyamene ya namwa yensuro Viseni ya wati ye muno Oso sin ya wariasi Ochechechecheira ere mopo Oshisha ebejiri Mesi apimbe tuto ye benkum Na opidwa tuto ye nifa Ye nikwa na ye de beshe Na ye unabone fwa ketia Ye nene nama yensro Aya mensro Sayane nyamina mwa yensro aya yensro ara ofoso bema Asem Mpe Nipa dwumadiefo yesi Nyankopon kan ye ho woye botentim ntene ba bia ye bekobia no fears no shake enro ahu ene nipa dodo efre me no ena asem ne kosi sen ene kosi sanam say ye ko enoma no makroma ye nyina kwantim face saprebuo eti wonom koma ntoma ye den ya
and Asem Mpe Nipa yɛbɛsa atena se de ekosi ye bia no yɛde ɛho sunsuaso ba betudwa de Nyankopɔn ayɛ no asedan kuto ɛna yɛde ma no na ebi nto yɛ papa no nso yɛda na se ensa yɛkɔ nhyira yɛbɛkɔ so ahyira ne dan yɛgidi yi sɛ saa asɛm we sɛ ya ɛnam Asem Mpe Nipa bedwafo so aba beto bedwa sreda ma nipa dodo na ehu no ekɔ wiase afa na nyina na ɛbɛyɛ nsa na hɔ ama na yɛ adesua de na serve as a deterrent to others one more kasa rough one more kasa sabia so sabieku one more nwene ho kwa akire no ebema nipa dodo na sakra de free one ni ye bim na timi aboa ama ye nyina ye ho atoye ofo so bema brebra ama na ma yete wone ye hu se ade we kwaka na sade asem bebre na ye nkonkoka ye be boy ye ho ba se bambo atrema ye charge ayare sabo kitima enti a driver for ni mate 43 one be bo ma no ho ban wo takire man so no one be kura na nkofa asem kese a fam ro mu ntini ye na one ma se maami no se papa no so odi nka afra ye no papa ne hu nipa bi ofra ye no so no mesi aseda na bi nkoma na kire no ye be hye da akọ mu nyina ho akoda won ma senti no ya fa aseda ma ye tiefo ne yahwefo nyina pai ba wonom de tai ye chi ewo kun yi mu na wotwe ne na anu ne last week Monday ne sha nansa enene enti nyame ayade omo so ayade nyina ayade enti no ye nhwe ne de Nyankopɔn de Asem Mpe Nipa ebekɔ akodo anim se ba bia ye vision wo no ye se ye kɔsoro enti Nyankopɔn kɔso anso ye mu na ya ante amafo me da ase okay enoti yeda omanfo nyina ase na ansa na ye di moro beba studio ha biem no de na nyame ankasa amanesa so a na bibia toto na akwam efise ekuro no enya wu pe afei na moro ani ehu ade Osei Mrs. Akesu deserve BBC CNN wo de opahwe ebedu Ghana na sebe beka se mfa no mabenyen ade we nsenchane pa o oh yes yo misa so Oforisuo omo hwe nipa dodo sei no mani afira sebe ate me kura no radio station ben mo pati enka no mabintu ehu enyame wo de onhwe Sompa FM wo de mesi bibia enyame because me Oforisuo me da chi bia ni minyini na mikutapoma me nananom we me de be history ma wo oh yes me na make sure me de be history ma wo say ebra na mo papa me ya brante na me ya adwuma bi o Sompa radio station and Sompa TV abrante bi okodi upane bi atem ya papa bi atem man na ni friaye me hu bi da ya you story my head ya papa no agitu me pa ne chew e mo nso gya de chei ampa okọ say wo de abrante nani e be san bre no because of ya chopa e bunko todwe eni ya chopa ye pa enti nyame anim ne kurani ampa wo de o say yo e mo de bre no e history kese pa ne da wo no Oforisuo history kese enti kwa kosia history we no se kaye e law court a na asem we ya di bempa wo ho na ti abrante ani a ke case study de ko law school akɔkyerade o me na make Oforisuo na ka obi didi atemu a ni akotu sembre bi kuma se driver ni mate didi obi atana ni fry je genya sa asem ye bi ni sa na ye ne court ho etui no amanfo mfansuade ye de wo ye hwede nyame be ye enti ye ka kyerɛ wo manfo se show we nyina no efri dwada no ye dedicate ama ye papa no wantwea no anwofom wa hye nimonyam papa a enya asem ketwa eno nti show we nyina ye dedicate ama no na asem o sa kan bi misi so osimoro no basa na duro no ototo guso no eno na amanyoma atwea kwa akiri kakra eno nti no yantwan ne kuru no enwu ekuru no wu a moro beba bi dia dance kese ama no akiri wiase amansan nyina se seven preduasan tumi wo baby Oforisuo onim ntwa no onim de ekeka abrante bi no football na fan fadiga also okowi ade o shop Sompa FM ade na okowi a shop no enam so ye pop plenty that the amafo ekoto no mananya asem ketwa abrofo sa no mo yo made o ye nwanum na anu yo mo de ka efri Ghana ko Britain o se nyame nko mo ka nka Britain fo pese de ka no o mu gisi ofo dachi am de be commission sa but ye nya bi before no ka sa asem we ebroni a awurade nyanko ka ba bia Oforisuo eye mo because ade a Yesu Kristo be ye no bi ene nam ye papa so a ene nam ye so abayo oh yes aso nyame apate be fa ne tra ade kochi a sa history ni ade no wi ebedu
Ebedum obi ankai kura biem. Anotin so. Asem na da ye kan etrasa no. Ene amafo mu tie nye so yi se me hu bi da. Okay, ya da obi bia se ya da papa na se mre pese mu no moro ho tonu wi a ye be hu kwan ye be fa so na yakoda papa na se wade fefa waye amaye Traders Chako Pada ye fatete atempo no so na tetete pona ye fa so no he obi anim se bidie ye nananom oyam ye oya ne de amoawe ne ama nsuo abagu so eno enana se oyam ye oya pa no afe wo se a ye nananom ede ema ho na Traders Chako Pada hu se ye fatete atempo no so de bidie no de bibia ka ho de ode ka ho no etu yade ase eboa wo manfo pa na Traders Chako Pada se ade bia ye toxin na poison akọ ni paduamu no Traders Chako Pada be yina firi ho wo ka onyanya nkyira ka wo aboa bia na no ebrowo na ebetumi adiunya ebe hawo no wono Traders Chako Pada poison no enyina ebe firim odafo ade bia fe no cholesterol no saade no ebetaw ni paduamu a emoa etimi sisi wuntri no ye no Traders Chako Pada miafuna ye kese no atwepa ade a wo sa Traders Chako Pada ni bia akutu anka akutu no utwa mienu no achim na wo de agu Traders Chako Pada nom mreptia wa bi wo ye nimu wafuno ebetumi atwe amwa ye kama flatomy na me kamfo na me dia ma no Traders Chako Pada timi sanse kyerene no obi wo wa mframa gyina ne yam oyi mframa bone emwa ojane nan ya funya wa hwe ye untumi entrance na eho no sent no agiba bia Traders Chako Pada ebema wona wo yam ebon nyina ni nyina atumi akobabua kidney edekura ni padua no kidney no yanu Traders Chako Pada kidney be function kama eno na Traders Chako Pada se anwumere menka emfa enchero wonom sa abroso hangover acho no Traders Chako Pada wate drono I overdose no Traders Chako Pada sa na stomach ulcer no so ewo so a ye no Traders Chako Pada na nyoma akonka ma wo obese wo sen eye fitifita enka efiri wanum a ye no Traders Chako Pada asokwa mampon Pentecost asore no enchen hope na Traders Chako Pada wo mo ewo na se opese uto ebi na woton dia ni duduom no okọ nwa kache ewa sokoma po ubenya bi sa na Freddy Mensa ba Dani Heba Apidank ubenya bi Kolinaka ba Missy Heba ene Blessed Require ni nyina ewu Kumasi Kurupom ha ubenya Traders Chako Pada edi ujuma 0243943413 0243943413 and 0260898914 0260898914 yanko asokoma poni ko to Traders Chako Pada ebebo ye pa danka ba complex wo frew ama me ne wan say yade enipa benya wo na yade dia ye ntrafie ema yade ndokro ye ansan ya pagya yimu ye ntrafie ma yade ense ye ansan ya pagya yimu ye ko danka ba complex o pachi number 2 wo ba ye mfie du miensani Kumasi agina tum kragina tum Ghana fa na nyina wiase afa na nyina wate danka ba complex nka o manfo dodo no a na edi adanse ye se wodo yade ekọ danka onsa emfa mafie wo mfidie akase efidie wuwura mu a etumi editate yade kura eye wo no dank ede aduru ebeka ho yenko dank ba complex yenko sai ho yade wo kyeranda pachi number 2 dank eye adwuma na me ka tro say yade piata adani konua eda so no emodi kura yefia ni enchim ewo dank na nemsa yade de dank oteneta nyu yade stroke infertility untimi enwo abema yenko dank ba complex hepatitis no otu asye ede emau enuro ahodo pi na dank ede sayade yenko dank ba complex ni afom kwan dia na yekon akoyanim 0266593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 yanko danka ba complex pachi number 2 Joe Apau Electricals abadum Kumase abadum Ashanti Joe Apau Electricals na me hu se woya be a friend signal cable eye woya ye de ewoya fie na ye de twen na mankonde kania akoso bon kania no agese for signal cable num na signal cable eba o man Ghana fie ensiani na signal cable ba ye no na ewon kan ne tema na sabrede abadum Kumase abadum Ashanti no eye Joe Apau Electricals na dawroma ene kofa signal cable de ba Kumase eye kopa wo yanson o manfo dodo no na atu aguso efie wurofo age atum Ghana standard board age atum San Energy Commission omoso age atum na latushi foso age atum a womri edu omdwuma latushi fo nkwa de atadwo ate dene wokoto a
kakra bi da so adwo apa ete ede ma wo mo eno ti omo abo adem na ne ese de omo asia tu agu signal cable so e wo dwo apa okache no enya asem keto akran wo se mpemprade bi ade e wo yafie bia na oba na kache a ubenya bi underground cable so to bi sana transformers ahodo nyina da oton bi na wo de signal cable atwen kanea no a sɛdeɛ ahoɔden no ɛfa no ɛyinam ahoɔden no fa mu no kakra bi na ɛtwe boso mebeso electricity bill no kakra bi na watua ɔmanfoɔ dodoɔ no a ɛna ɛbɔ ɛgye signal cable so efi ahyehyɛ pii no ɛnyina efiri wɔ ya papa a wanyew ɛno ti ɛna signal cable ɛsan sɛ Ghana wɔda ne yɛde ayɛ nti no me frɛ no Ghana cable ɛno nti no Ghana foɔ yɛyɛ deɛ adze ɛwɔ fi a ɛna yi ɛno ɛna meka akyɛw na anwumre yi yɛnkɔtɔ signal cable ne fa wɔyɛ efie na efie hyehyɛ no yenyi ho emfamfrim Japan house one MTN no na edi ehwani mu PZ afamo R60,000 rank de nyame afamo yekoto signal cable ne fa eni adwuma 0246 905898 0246 905898 and 0543934550 0543934550 yekoto signal cable na yemfa eni adwuma 21st clinic siatica expert yekɔ ne akwa kotu siatica yade na se na enkane no 21st can keba na amanfo fu siatica na yaduro isane dina deniti hwe yade o yade saa siatica no yade enya duro aye no mamenka nkyerɛw yade entrim yade saa siatica na so sisi fa usire mu na kokoba kusu na ase siatica yade no okoto a untimi sode wo sode so na gina ho abuoi eno entrim yade atwu wiwim yeye papa wona wo yare siatica yade no edi adanse a bompa yese siatica ne binya wate na empo ebi ye wo kra no a anu ye ene 21st clinic na mekanfo na media mawo eno nti ye 21st clinic na yakotu siatica yade na se a na yade bi a ye ahoka sempa papa every say ni nyuma pa wo bɔne abasobɔde a wo gye no abibimam nyina se 21st clinic wo ye mana yiko wa ba wo ntena sem ne sa yo no 50 branches na wo bie e wo man Ghana mu aha ya de bibra bia de fruit nua no kosu na se 21st clinic say fabra na so ye obesa na wo de amaw na otumi akɔ nyuma pa so laboratory ne scan fidia hudo pi odo be fam na ho atumi atɔ kuma se atwan overseas so ne Alpha Radio no na be ho Boase Council Quarters called Junction na wo Accra East Legon wone America House no na ebe ho Domin Green Hill Street wone Eco Bank no achiri ho pe na abe ho no Tema Community 1 wone Roma Sonda no edi ehwe no Kaswa Obodum Road wone ECG adwumaku no edi ehwe ni mu na ukota kwaso wone Roma Stores no edi ehwe ni mu Takrate efie kuma number 9 taxi station achiri hope na wo kofodua nkoko sunyani brekum wanchi tachima nkraza goso debiso 21st clinic ozinyemidi 0540311311 0540311311 yafa course nketenketibi na yafa na ye papa se na moru enhu babia yakon akwakudu na tiefuo kra so enhu babia yadru Ebenezer Evrade ene Sompa Asem Mpe Nipa ediniye 0551 931 0551 931 0548 hello Osei Aboagye Maje Sompa Nipa daba kwache kumasi tenzi okay yo omono one so fo ne mini aba no daba kwache le tia mo nyumere omo agia omo sere so boba mu saa no ena be bravo abro no ho de sa American fo bombo no ma so kwafra so tia ne nyumere Osei ye da papa na se na mini ano so me de on se drive nge no am na me wa mini ano ono so fanye futu o ti ase fanye futu pa it make it for the moka Osei wo mo boka ma na ye ma show so a o charabo o dogono o no lie eno na ha ye o mai mu yo o die de papa na se ja wo ti tira boa no wakosa na maye wo ti okay hello papa ofoso bareba otobrose ahunfe ke adu gasovin papa ento to gasovin bia won kwanche no makwa akohwehwe why yes so the police station na che ona ke adu ne wo okay na no kremu afena bia me ma me wo hene yere amma hu san papa
omuna samwa sore na obetwe no he said the who say enyo to for no already get to he said oh yes if papa omuna sore no he said the abaso he ba fe ohire yere nyame Israel pa say he said musician papa asore me okay so you go Islam why you go Islam papa they say last week they just said they na money won near maso and then 24 in our set you put it in said they done empire them ko for bono Facebook na some ketwa no be any na be so wonder it dey be there as a proposal and also there come why and council soon hello udin baby afrefri If I'm going to free, because I go for Western North region. Okay. Pacho, Muguma did me for Luca. Okay. By as a human, I'm the twice, and a man and cram, I create the iron ringtone. Oh, I see. Oh, mobile mappa, and Yamishram, Yamishram. Yacha Bray, Mamma, me why? Sompa FM. Oh, was a few for Juana Bray, Maso Ewo. Okay. Hello. Mama Bono. Na o maka mulika tungo kasumwe pa vosko kangamenya kamtre kamto mtre enya ba ko tamo mo vantre mo tre buku bi bantu nanka nya gana plana yemfanye yefan kai yefan ya disia isi o school mu ene nyamfi na asanye be asali ko kasa yemfan tie panini bi na unya ho asopen ana ka tanti o bibiala ko wata ti eso yamin sira mona nyamanya mukasiye nyamanya mako aso de mama yamin sira ana yemun na yamin sira. Amen hello good evening ja ma je so pani pa baby afrefre udin so fa cho me wo Islegon me dey Isaac yentie o ai eja money ejuma dine ejuma pawo ye nya meti ase na dia make change ni no driver say aya obi betna kan mu a wo fa ni suya de say ni obi obeta kan bia na say do ye nipa obi ho aye tumi suma no obi ana ma woni mission o de nam tie say so wuti kan mu na say wo drive let's say passing membu e bia wa ka bi minute ya wa ye ba say say mbenya akoma no manya botre no me mpana kasa ni polisia no de no ko no zo wa ko free se be yo chebi on se ko fa asam afa ma no deja ya mi sha oni ma pa wo ye yin we di ochi ye fo yo pa ye bom pa ma se ya me ma o kwa tinti me da se pa amen hello baby afrefre udin udin baby afrefre Yaw Osei mediane to do be on ba ko fe okay hello niente o be ka se ya femina na du be fesi kono ma kan hwe man ya be ka kire mo se eduru ba bi a mo tie TV no a na mo fra mo lono yesre mo a no okay hello udin ba bi afrefre Juan kasa modeshie nana one nkanza ana mafanya ba muno nana one yentie o kakra bi America ne se oposo be ma ipese me kan selima ahwefo ne atifu ni asiase molo dia abaya sili last week ye di ekire bi sinne ono the driving aspect na obi so to provision san na no eya obi so wo adwumafufum na no eya na emanye nkasa drivers ko a kan you proof dia na yen kasa obia e kasa yi da ase okay ani adu ofrani nyina besie de oba no enya trans yen fa last call okay hello ma miliani me ba so da bi o me kasa free kwada so yenti o ma me na odin de say me ba so from me chua mam chua yenti o Mr. Maya, dear, free time more better now. So, my tears down the third enemy swing. That means, amen. That means, come on. Amen. Yeah. Okay. Teacher Nibi, Etro Bukubi, Satam, Mr. Sumi.
na ɔkyerɛ science ɛwɔ Monica's senior high school. Yeah, time no de na SSS, right? Na ni book no tro no na akyire no ya friend watch your tank. Watch your tank. Show kasa. Watch your tank. E ya futu kase pa. Saa die we akwensem na ho. Ya bom free na watwe akroso ebesen akono. Ba bia tonfo bono. Ne ho hia no. Moro no enipa ho adwuma ne ye gina mu bo amoro no. Sebe mpradua so bi beka se ene da bia na moro se ye gina mu bosome na moro kura na ni no ete a eye plus ema Sompa Asem Mpe Nipa ene Tarawa Media Company nyina ni wiase afa na nyina enimu asofo nyina entime de mekoso no ye papa no danase wa ya de ma no aye nwanwa ose metie mu na magina so na metie mu enti moro no won fa trans na mun tunufo asem wo kaka ho ene no osmo fa trans na mun tunufo okay yo ba no anya betrans ye to adwumadie so seven producer won amanfo dodo no a ehiamwa o amanfo no Mpe Nipa memo akwa ba bibia boko de no okay bibia boko adom boko okay ofri hin na ba ye adom firi Asante Mamponzongo ye kurom wakosam ne se ade abeda Asem Mpe Nipa se ye moa o brafini akosam ne se madam for sofu bi na o sisi me wadam for sofu a ye friend say friend Michael Ofusu adodo ana friend brother Mike o Asante Mampon ho ano o Asante Mampon suta okay asisi ya no aba pankro no Simpson hono okay yentie o Mpe Nipa brother Mike ye nipa bi a me ye fitani wo Mampon nti me kaka no de ka ba ma me ye hu adwuma ma no nti munu na ofle me ka chem se ne brother bi wo akontum na enam ya lie nti na o se omuhia workers yare de he covid no nti company no alusu workers nti omuhia workers se mo passport na se mo passport ho nti o ma o ka se me fa passport no bra no hwe me de koi to he no se enwui na musa no ho hyehyɛ ye se no so anam se company na fa ye ho kan de company be fa ye visa fee any a print ticket bibia ba hanom no be kwa wo be process kakra nti aho na 2000 na me say na me kofi akobo mo fa mania so benya posi ama no si wuki 2000 say 20 million okay nti no nti me ko hu mo fa na no ye se satam dan afi na ya start ye chiri wi ano no ye se so no credit ya ono ni probet ma jibosi ama me because ene no sofo na binu mu nka no kore ebi obeka ne se ya na wanfo wanko na me so we sofo bi na nja che ndi mi didi to ji 20 million ma me na me de ma no to she ye date se date ne so a obefle ti no ma no fle me se date na so wi na sisi ya no o ma ye bibia wi nti ansa na ye be ko na ye se ye nya be packet money bi she ye ho eno no ye dollar na obesesa ama ye eno no ye titiscan 5 million ana me sa de ma no date ne so ye o fle me se me mbo am na memla na ko so do ko country be so o si Belgium okay nti me no date no she ye no so ye no me fle no o si airport o mo si nsuo to 20 plane mintu anti omo de ahye na plane de ofansuo ho ben omo de ahye weather condition nti omo de ahye different date na me see you Sompa FM smart nti o sha hye date o say ye weather no na nye nsuo atoto asem nti o sha hye date ne ya so no na o ka chem say me yellow fever card na wo ho no mistake wo ho nti me send ne 1 million on fan correct ma me na me de ma no ten na ko ka ho 26 million nti sa date no share second date na me wa adwuma no fle me say me wa na me say me wa adwuma wa say tam na so nti awie ya bobo ahona bla na ye nkwa akra na me ku fie kwa kra mo fa na me bobo am me du station na me fle na say ma bedru ma du Mampon station me for ka bo o say ma fa penino wa akra na say yi corona panie bi 2 million ti me fa 2 million sene na on fine on fail sa forms ni na ti dru ya na say bibia ya kwa ya mbele bi na mdi 2 million sene me de sene wi na me gina station na me say bra Mike sika na ba o say ana baba anya botre na
me send am the work ran you me frɛ and one no me jina station am an about 5 me frɛ na won fa na me sa ko fie ade kyen me frɛ no wan fa te wo na me hear voice message me hear voice ni go biati one prime ade kyen and of frɛ no fa no say na problem bi asi na say nti o sere me ya o masa man different date na me see you mate me hwe nanim me say kura de me frɛ na won fa biem see am me frɛ na won fa this am hear voice ni go biati ti me ya na me say da bi de na ma ko me hunu ti me fa kiri anantimu a ahwe ne ahwema ama me na ye no kura ti mutu anamo ni ba kan me say no kuro bi anim bibi mfi say me de be kwa me say o me sa be ka me passport eni sika no me fa nko tie say o passport na akodi ni ho passport no me refi tie say o sika say na akodi ni ho 28 million 28 million na wono na 28 million di tukwai 2008 if you say ni o se me fa say covid time be 5 years you start increment you start fasting na you start andru week Quran you start na ti me fa say 4 years so 5 years mu an sa afi ya mu afi ya fasting ya wi ya DSL ya now so can covid asem so ono chese covid time no na company no o ma short to nipa na mo pe nipa eti year we ya start ya fasting boko de boko pa o ye kama pa ekwa bi so na what ya control mu nsempen o me aka to kwa ma tu kwan pe na won hu see the 28 million tu kwan ono chese company ni na fa ya ho ka bia eti mo fail forms nti company na fa ka bia nti 20 million am de baba eno na ode ye be kwa akra na ya koye test manicas ni ma na chese kwa bi so kra no na damfo no nti ko oboa me because kanu so nti company na be fa ka no nti mo ha na me friend said da be na be kwa akra akoye manicas no see anam se company na fa ya ho ka no company na twesika bia o mo edi twetwa se be ya koye test bi obu kura wa yale bi an chere se ebetuma kasema nkona ya bo wa ma waba to mo twetwe bibia the videos can go dino on fire on akra say bia me koye test ni ti kata bia so ni wa wasan ya kai so from mame o so do ko Belgium ho na airport no sin nsuo toto ho no o so mo Ghana ha and say airport wo nsuo toto kotoka ho ti plane no ntimi ntu mama ya different any producer and twetwen commodity modern bo abafa ho efi se sa na tie pa de a ekwa bi so no me mente me ho ase papa ana se papa na nasofo no ya na eno so ya asem foforo sente sa ena sika ketwa we sofo ekwa bi so di begu ho animu ase a eniwu efere pani pa oso adamfo pa ne sofo no mini pa me ne san ye be 2 years ni o na ye ne ka nyina na me ye ne ka na kra me go beton ne ka na kra me no de blame na be simon pa ton ama no ewuma na obeji ni sika na chese kwa bi so onye basa na me ma fa ne se na se ga me na me fele me ka chense me mi pa boni ni a me ton ka yi ka na paper so o ka o ton ka na paper no wo mo ka na wo mo me ton ka skanda mo ko ba busu mi ansa me wa na fele me se Rashidu wo na me se wo fi na o se wo yi skanda ko yo ai me tam skanda me de furu ka ko nsuka ko ma etu susu se sofo no wasisi wa na wabo wapu mapu because skan kwa busia se mo fa na odi anim no ye ha no mesumi ni bia me de ko tua fa o tai dan no ka dia asem no ka kire wo o me dan kan o ye ka le se me nya butere na ebe ko nti na no wo mo shase eta me wo fa na me flem de ma mo wo fa ne ka me wo fa na ka se be tuta wo mo wo fa na ka le se nya dia obama me ko biu because tama wo share no ka se ye wi akiri ya no kra ena ma ye onya didie agi ska me onim se ye wi akiri ya de me kwa enche na ma me bia me kwa me ye adwuma no ma de aba no atwi nti aba ma guna ni ma so wo nipa na ogi ska wo no nti na dia obama me ska wona na ka se be nti da na me ba ha no me fa se enene me ba ha enene buso me kura ni ayen no ba yese ye hwehwe mu ansan wo wura ti me ba me ba ya na e do betra fidie so da bi me tika mfiri mampon ba na no fle me se oyem voice se Rashid mato voice no na nya botre bi wa kra me beduru a me fle wona ya hia na ehun kwan ya papa so so oye sofo pa oye sofo o gina domanim preaching gina domanim pani wonya sure se sofo na kekwa bi so oboa wo e na akọ wi ni bone kwa adegoncha me hu se enye moa no o no ye no sa ka che me se menya obi a o ye ka electrician me mfa ne mbla ma me na me so ma me madam fo no send ne passport to the sika kra kan o sa do obi copy so madam fo ba ko ono so sika ne yesai ono ni sika ne ndo so o ka se oberi ono wa passport a wu na oberi ni ama no na 8 million into madam fo ne yamu half na ma no
odi mu half na man half na the man no passport and basikamba and actually bla na me di kan ton first car man no oba se opeka na me say me madam fo na me di kan ton car man mo so the car bi bo start ntie na fle no na hwe se car ne opibia nto fle no ni ndidi ano kama you try sofo no ya frɛ na ye hwe se yebenya sofo no a na homa no betutuma ni komo ya hwɛ se benya sofo no producers pusu na homa no efiri se ye pese o manfo hu kwaya Sompa Asem Mpe Nipa ye fa so ye adwuma efiri se asem no so mo de bedan ye gina so bosumi ni a abrantie ba afia ha ye no atwetwe nkomadu akire sofo no ye frɛ no producer frɛ na onfa na che se sofo no boapayo na se o number emienu nyina na ade ma yen number ni ya hu adwuma Noki. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Okay. Osei sofo no your friend say Mike Fosu. Dodo na friend say brother Mike. No. Mike Fosu. Brother Mike. Also wa him important. No wa Asante Mampo ba say wa ba pankro no ha. Oh brother Mike. Eduru baby amofa Bible na momfa nye connection. Wo bia nkone na dwuma. Tiefo brother Mike your friend wa onfi ye. Eno nti ena na ye pese omanfo hu se ampa your friend na ekọ ana se enko enso onfa. Omna Samuel. Yeah. For sure, Bema. My mama chia me brother ya for sure. On na yere fiate we are UK. For sure buy na mama kai se me brother be for. E din for sure ye e de ketwa but anka esu no bi cha de na kofa Kristo a wasisi unka kai de mun san kamom nanka won san de mun cha ne foforo. Na aja for sure me pa cho asori ni din no ana no benefo ye mfa ntudwa. Cause enfa na we asori. Unim na asori ni din. Na so need ya travel. Okay. Okay. Kingdom Warriors. Kingdom Warriors. International Church. Okay. Ankrono. Okay. Okay. Roman school mu hwa no oye no. Voso se be enne se nipa be se. Biase nipa nyina so mo tia so bia so benya din o. E dey ato naturally o. Sana idin so mo ko se free him from. We na so. Prophet for Michael. Aye. Dodo na friend no Alpha Guru. Okay. Good. Prophet for Michael. Okay. AKA Alpha Guru. Okay. Kingdom Warriors International Church. Guru. Kumase Pankro. Guru judi ni say enua obo ni friend Guru. Odom de car ne be ma. Ne picture ne de. Ne picture no ko ya se Guru kaka. Sa ko ya se no. E chire ne be hu. Ba nya ya chire be hu de be. For sure sika na obodi no e kwan bi so no sika batesre. Enna ebi nso a ofoso wo behwe mu no na ya de a connection ne da ho na aboro etimi sisa edu mebra brocha nye sika kese bi wo chance shine a ebu anye sika kese ebi connection ka minimum bi o wa brochiri a sika ye bodin 1 billion hwan no obefa ni nwia ko ya enam connection a ode ko ye no sika na nusa Cynthia wo US ono wo free mama chiamu eni ni nwa be ma ai se ni nwa be de mebo ni din no de memedin de mo mama Dora enso achia no de ntia meka sa no omu nyina wa America mem ofoso ye radio ye wodi bi ho na fato ho so a masa no wadi huni akwa bi wo se dai mi din hu hia me opani bi oba o man mu aye term so si midin hu hia me midin na hu hia me ntino me nya de a ede efini kekawa we sesi a we yire no mati o so onware kran so a wase ana waware wase tie onware kran no wabusu eti wasore mati masa ede na kwaso wiase abroche na ye pa kono o mi we ni ye wo kwan bi so
Oforisuo me say ebetima basa ampa na connection no na wo ho ampa na sika we mso de kwatwemunum oh yeah de kwatwemunum sa sika wo gi free ni nwa we wan wade a woka wo se wo kra de ka be so moton ma wo sika etimbe on de wan fa ni o Adam nana afutu na wo de be no wo furu duapa na e pian hwe na we duapa we duapa na ofo na e pian no Oforisuo edumle bia ya besre se yese ekwan ni aye bonsam kwan aye nyame kwan eno na preaching de bia hu se kwa we nkase ekwan ozo mu da ho etini mienu no wo be fa na so be fa se wo kofa kwan we so na se nyame kwan so na anam dia se no mo enfa wo se sika we ampa de wo ka se airport na nsuo to ne ade bia na nsuo na eto no ebi nsuo na nsuo to pa se basa plane e ma plane tu because ebi ana ewiem no sabi hu ne enti eno so ho ne mbom ye mu sese plane da so siwa airport ni nsuo da so to ye mu saw Oforisuo mesamatefo besi na unwen wo si de sika se anya nto anya ntwa ebi kura na kada ne da so opani adeni because of say no ma binti no amfa anya nkwa na ode obi kwa brocha amfa eti bia usika no odi eni na ebi kura we kura de process fee bia me ye kura no ebi a me de atototo anasa me de pepe bi efo Oforisuo kasaw eti ma ba kofom ne sebe wabu nwi afa so sika ya ubodi me se ebi a na etesasa ampa se obi so obefa ho ke ebi nso kura na wonte ho ase bia hui ebi a sika ode kwa atwemunum anasa ebi a obehwe na sebe ne kondo no ma bi ana ebi kura shu bi danka we de Oforisuo nkanya wo unwie ni asabe woni me ho na epani ora wo epani se wawo akura yi edi ne kura ma wo do ka be so no aton sika na da ho wo ba na de wa baje ade no no ne de sika kakra we de wo baje ye no sebe wo di 6 akwada ne 9 ensem wo wote ana wo kase ya de drum bi ne ye ka bibi sa na ha me e wo no ma bi ho kanian yesi yanso ni emfa sika ne adua no so na nhire yemfa nhye kodo ase na sese de wa mu no obi be sese Oforisuo emfa ne yenko asofo asabe ebinum asabe nipa gumu na ase a ye mo ye ombaji mpabo ne akwankyere we sese okwa ma number asana be wa number wan kwanta ma hu no ene hwe ye bese baby a papa wo bia no bo modern fa branch esika bre no because u baby a yo ya no Oforisuo yi se entwetwe ya onsam paso da o obi antuma gwe na de ye kan obi beka se hwe wo kra de tufo bo amafo bi sika kam wodi ayira wodi ebepe wo fache won de oso onfa nche aha yete asabe enya ba se kitani yetu ye pensam na aka eti asem bia ba aha ye ni asem keto wa eni kese wa wunya de wasem nko aba ni ye nhwehwemu na nipa ne ye kwana bra wa se onfie ni a ha ya beka wasem okay eti baby obi an onfa branch sika ma na me dem susu sika no em so de kwatwemum ode kwatwemum ode kwaren atwemum onfa sika kwa kwa bra bla mentia Antidoris wa America Osei mechia Antidoris ajo wa America wemi sa bato be chima mo bia unsemeti onti yenko touch ma no Libya no na mentia Sicilia insira so Germany okay efia ibo aso France efia mechia na madam baako Jane also Jordan omude so hini ni achia wo ma sha wo de ono kra mire afi wo omukwa yini bi odan achia wo mo se de be kwakoto wo mejaji umi abem wo kuma ne na danfo mechia wo munyina atimoda ana mo na nabako so wo atimoda ono na opesa na dwumbeduru na osisi miye nana menam kwa mu ameba wapa wote ina to mo so ni me ne eni na eko Shakoba okay we dru how de me de ne man ne nante kakra Shakoba so bagade o ba sa connection no Sompa FM dru COVID ne ba ye no ye nwia na mabrofo no bi ewu ye no
correction number 2 but e could di mpenimfo nsem and be dim grazem into man na so da o man so da nana e secret wo na mo no man ya e bia wo ye family matter na enim wa ya hwa o munye hwe ni hwa bia Germany na France and America near do ko Italy so mu wi near do ko ya your passport kakra bi na company ni do din akwa kwasha na wo ye adwuma na wo ho na nyi obi ya na epie ye wu ye ekudi mpanimfo a sabinom kan bi ewom ebinum ensem so for minim ni dibre ne bobri ne bobre kwan ya fa so onya saa protocol na wo de eye no I know so what you come because 28 million there. Fine, you for say na o passport na obi. They so the 221 money keska but hono entale say obesha da ka say bia wonim odwuma ne so. Anya no yo yes bra so de ba. So de ba because we crowd dey can tell na so de na de man. On say de ba kon say woni nipa e di agro ko akiri. Na nipa ne nyo boni esa nipa ne fo boni nye dey eni no nipa no waye o ka bi o kra no be ye o ka kra onyu ska on wodi ne moja bre ho kakra waton ka watibia ma no woni ni adamfo bi o kra o ji o hye obutom bi o kra o panyini sofo ka ya ma ye de we de enwunya fakọ ni nyina esi enti se obo na kwami so na sa anye ya kana kura kire no menwa be ma de na anye yo sika na hye eti me kura 10 million na 15 million je bla atense nipa ko betro mo munim nya so mo didi mo FM o mo munim nya so mo didi mo obi ne maju musika kese pa but o timi ko nipa no ka cheze collection apashye eturo nye onyewe okay eti ye besre wo ye sofo ye pa chewo wada wuruma me ente nka ene ne kire ya ne feska no ebre enua no ono so ko bobo sia na onfa nkoto be da na amane ho amasem medase okay bono nan ene so manfo atidwumadie bia na ekoso ha eye Bawumias awa omapania bedi akire na pamfo bia omkasa de mano ene nwuma pa bia omapania bedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wojo na wase Ghana fo nyina se MPP amanyoko no enya ne mugidie na se wode franka na man so ntu a wode oman be kola nimpa eno ti efiri ukwada we ene ukwada didi animu no 4 p.m. Echo 6 p.m. Ne koda no baba be kasa e dia ma no enwuma pa wayo ene de wa hyebo se wo ba obetumi ayo no eno ti omanfo enya ne mugidie na wo sukokroko emfa franka no emanintu efri se de onim to ene de ni gina tworo no ano eno ti omo kasa ema Dr. Alhaji Bawumia no Bawumias awa omo se delegates etu ahene ne asi ahene fo nyina no omo hwe na omo to aba emfama no ene omo be kasa kwada edi animu ebono nan ekonosia so a omo baba aba be kasa amanyoma akonkai enu nti no Bawumias awa obeba be kasa akire ewiase amansa nyina Sompa kranza ebefa ho Sompa sunwane saa enatra 1 TV eno so ebefa ho na nyoma akonkan 3A Herbal Center with 3 Eco Capsules Coco Master with abadwa so yenko to Coco Dro papa Coco Dro bi o ho a se wono ma be kasa de wafa afaduro no wanhwe ya adwuma kura ntimi kɔ no watu kwai driver gina hama myam hu ye dabi passenger fo mo ntwɛ yenko to 3 Eco Capsules Coco Master na yemfa entu Coco ase wa bra bema mama yom ayemre no Coco tumi ye saade no to 3 Eco Capsules ebebo ye pa wa bra osisi mu ayemre uja wo nan moja firi mu ba yi Coco am woni so wisi bema se wan pe bia be ha pa na me kanfo 3 Eco Capsules na me dia ma ni nyina ene se sa wonnom a otese de otia enkan enya hwe na eyomu adwuma etutu Coco no ase na wuja wo na moja efiri mu banyina etuo betwa enipadua no Santa Boat no eyesisie entwan ma osisi nchiansa efirisa amaman akwakoko ginam 3 Eco Capsules na mekanfo na mediama kolinaka ba danie ba mistie ba ene apidan Coco obenya biato 0546107107 0546107107 3 Eco Capsules Coco Master na eni yakaginamu pa na wodofo ye bia for minimum a miso drink and 5G meza na miso drink and 5G meza no omo eya nnuafo ntafo
omo tra ship ba kum e na ba kumasia na omo ba omo anka so omo baji omo din amanfo dodo no a e na eto eye omo yie omo ponto omo badin to enyina amanfo a ekoja omo si mizo ene 5G meza mo mark ye be de ni eno ti me kanfo mizo na 5G meza na me de amawo a mizo no your mango flavor miss fruity no ebo ankoda nyini pa sa ena 5G meza no pani wa ya adwuma usisi ye oya wa ya adwuma honam ye oya kina wa hwantimi ko adwuma bobobi nanunum bi 5G meza beboa amwa hoden no asisusu eprim manager Daniel ewo 21st clinic ahwa overseas okwa wenya ne do sopo apo ato Bikan supermarket sister sewa ewo abawa post office anomanje heya Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University utra buakwa hono a ubenya bi ato PNC Ventures anomanje taxi station on the Charity Hospital junction no ene dinhwe nimu na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi wonne VIP car park no ene dinhwe nimu 0246 270 221 0246 222 221 and 0558 106348 yenko na Sachi obenya bi amount ye kwaku ochere company limited ewo Kofodua Eastern region eho na obenya bi ato 0243329414 0243329414 na yenko tobi na enyoma enko enkai emfa emayen KF Kinju Enterprise ewo enum hotel ya swame ha yenchemu ya 0263752944 yenko tomizo drink ni bi ebebo yi pa abrewatia Ofoso bema mizo free drink no ene 5G no wose obi a oye nyame nipa bia se de ya na ye kano no otimi nya bia basa na udi nkomo ana sa wo hye nkomo a wo ka asama kire wo bia ebema no kora nko ana afiri wonu mu aba de nyankopon enka se ka kire obi no wonka na ese efata wo hwefo se wo hwe na ototo na akwan yie na wo hwe ne kasa yie na wo hwe enipa entem kitade yie nyesa onsem fata se obegina domo anim se nyankopon nwan o hwe wo no so Bible say yemfa de ni die esefata no yemfa ema no ye papa no oyodifo yentimi entoto na se wa ha se nembom eniema bi wo ho a ye ka kire prophet odro prophet guru say din power we no nananom se eyesene ahonya minim adekora ana situation bi a okomu anani mu animu na na dampempe na no na ohia sika bi di atwitwa ne ho Sompa FM because company crampo ebefam akọ akotu kwan ofoso be manya sa 2000 na woka ho asem na ye fa 2000 free ase no monko na wo free wo full play kura free aha se no mo ye friends e kuma se crampo konkran ya in and out no crampo no wan hwe ya omututu mu a wan hwe aye nso etiminim adekodia na nya adwuma asem adwuma so so bia sika na wo ka ne de ada black bia se sa na tie de ya for now no your friend na on peke your calls and you make crampo de your friend no the number network ba ko nko akire your friend ba ko no so no switch off yenti na numu asem de na so no se de abrantie yikan no sa pepepe na tie de a ene ke be ka akire papa se won ko no sa mekan asem foforo nkire yen because 2000 now what kind of de yemfa entu kwan te se de was what do kwan fa country Belgium of also be manya yi your friend is saying Africa has West Africa countries ya nua no bi krampo na bia ya gye atomusa enti won konsamra ye nyantie na numu asem but said the brand say can say na tie de a ene ye be ka che papa sank won ko na won sa meka asem foforo bi omna samanso ode ko yi atwemunum ko doctor grantie bofro ne yi otwe ni bi ekoye nkwan de na emom ye nim de odiska no ko ye na apart from sika no for so bema passport akodi wo passport fa di pana de brand no so da ne man so twen baby ase bi wo ho na wodwene ho a won ti ase o mi kwatwa mi dua wansa mo ma enye ntwa mi pieto so aka ho mi pieto e ka wa nyina chi nso so a me de mesafo anso so gu mi pieto ni mu ayi mesafo anso krampo nso ma me a wo si bu esafo anso so amasa akampena aka me fa mama sizi ye ka kire ye papa no ye de enye obi anim guase enti ne yete ase no ye si achche de opani moja dodo a ye di nsuo frem de ma no Sompa FM ye de die ene obu esafata de ma no ne
sa ochire Nyankopon ya adom no ama ya antene nka ofo so obete ye nka na bedane asem ne bedane akọ different level e won so won pɛ ne sa enti se obi nim prophet odru so ni din ye odru dodo na afre ne se prophet guru pankro no timetim ha ya kwan so atafo pankro no o kwa ayi ho a ye friend so free okwa na wo kwa ayi afa radio ncho na wo 21st clinic yes ra no Roma school mu an yes wo ya asore wada Roma 2000 we de ma ne me say within papa ye nim sika ne de na wo de ye say ye te sa de wada Roma fa na de be hye ne nsam ana fa bla ye wo pe kro ochina send ye sore a ye de na best betu ye hia wan kasa ne passport account wonti no so pe so a wo be timi aka say ye meje ye betu ka ba ne aba beje na de de amanya salvo so de ye se ye be bia kire empanyin no ye menkyere nkwada etu de ma me fancy ase so ogine ho achi ni bi na ye be kire no ba bia tumi gina fo so okay yan kan kire ye papa guru prophet odru adawoma ya ye ni guase ama no womu yusu ka kese no ofelia ebro 1000 something medie nya abrochire bia no ne abranti opede nako so obi de uka na pesika asoso a eduru baabi a yenka ni krenkyere damfo se wo akoda me no nenam me ho akyerem kakra bombosia so generator bi na ase na pesika akoto a obetumi ama bi hwe eduru baabi a ma yemfa bone tua papa ka o so hwe branti oti studio ha na wo de uka akogya no ma ne ton ma wo ye hwe sika etimi kodi ni ho wonni sika no onye ne basa hwe sika ketwa bi ababa be short wo media mi wogidie se sofo no ankasa no sebem praduasa na ahokyire bi aba ne so na no kore ne wanka amfa nkyira brantie na collection kura no na se social media no asofo akasifo bi betena se na mfuza asofo de adwuma ne mo collection yawo ade na asore nipa ni mo nto ofre na mesre no trona kasede wafa nyame adwuma no wafa adwuma pa enkekan wa bia nipa bi ede egu asofo ene anu guase bi no mesre so hwene nyame mfre wa enhawo ho so hwe na nyame mfre wa enkoku ho ani mu ase hwe prophet odro mesre wo mesre pa yadumfo nyane toso ena producer ase yemfa we mo kokko fa abrantie sika ma no abrantie one wadi ni yie oye oka ama oton wo ka ama ne pokura no say 2000 nu 3000 kura no a ka software ka wo kura so ase abrantie wo pɛ na Asem Mpe ka fa usika ye no de na ase kase ama na twediam pon ato ngo serem asofo bebre nu omo ewo ngosra no unim papa wo mo ye unim adoya wo mo ye me pese me kan ko akire pi eno ti prophet odro mesrew pi enwu Jesus Christ animu ase o manfo pi no ayi o mo se Yesu Kristo mo nua pani ye nyina no obewuje ye nkwa wo ka asem nko a mamo fani dinu enye ye sa mesrew mugu Kristo man ni mu ase Kristo som so ani mu ase 2000 kantika ka wakoma to ye mate Asem Mpe Nipa odi abeda ye no ye bedi hu dwuma ma wate osi yan kan ne wo hen suta na no wo suta fo atene kan ombebo na mane so onya anim gu ase en fazi kama ensem fata kwa koma to ye mate so mpa Asem Mpe Nipa ibedi wa asema ma asisi sam ne apose ya na edi akire kwa koma to ye mo free na wotwe a ye free na ko nyina no kra no obetem popoye nemom ye kan yiribribi se wantia ye be kan yira ba ye ba tere no wate kwa koma to ye obi anim se Canada kompra kwa Japan Asen Central wono na wo ye mrahye bedwani wo ho
na dwumadie bi a ya na etai koso efiada bia ewo adwumakuom ha no ye Kens Awa omafo dodo no a enim na Canada Japan ne papayo a wojo ene MPP amanyokuo no ankasa no ekuo no sele wasi afato na koma so na de woye edema party no ukọ ne pasu aso adwuma abwa bie no Kens Awa fo se esafata se ye de oman no ehye ne nsa na ni nyina ba wiem di a agese wasukokro kwa amanyokuo no ema ne behim franka no eno ena Ghana fo nyina beginem na odi ato aba no eno te edafia da bia wo bra no nan abo ekoni no sia so eye Kens Awa ennepa ono abokanagi akompra kwa Japan aye no eno mo beda na die eno te no ya pebitie ne pebihwe e wo Sompa TV no so Sompa akranza Sompa sunyane omu nyina efa dwumadie bi enya asam keto akran eno ene fa na Kens Awa omafo ne e be ya adwen se kan Japan obafia ha sa dwumadie wi ya so eno beka saye edafia da bia ene ye Kens Awa abra no nan abo ekoni no nsia so yeti Kennedy akomprejo akompre kwa Japan ne koda no Kens Awa ekoso dafia da ewufia ha enya asem keto akra kama 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 na yenko enko yenim yenhwe ne fa course no hello udin baby afrefre Akameje Emilia anti me ne pomte say yakopa do bari na moswe dia kani anda o yare ana ntacho de bio ni antonka menyare okay yentie we ntacho me mane wa beta fungi na aju ya jeso de radiasi pa ma mulu de everyday nimse yankopon ayewi afetani biemuso enkoma ya papa no te wote asie na o ma bibia akudru sabre da na se ne da Sompa fo so modwuma fo nyina so ase mo di ekira betem sabre yankopon hyiram mane mo nyedwuma amen hello Osei ma do bium ma jeso wa wo di share driver kwachi ma se to share no de o ka se free ka bo wunya me sumpu ni ma me ananka me po na be kromfo nya sa anyum no a aju de so free enkai etiase e ma me mele ba wo ne ba na mo di ni hu sa ana me dawa kwachi me kan tire wo mo se onwe na te mu dali ni ho a wo mo kan ne ne nyina ya mfe ho nyim etiase because mo pitite se one datin etibu no so ana mo sa ya mu ni abone na ekoya na ya ba eduzaba kwachi de me kan se onfa branch ni sika na papa ni sika na mama na di oye no enye sofu nye sa etiase daba kwachi mi chairman so kwa so fu nyina bye bye okay sofu oduro prophet oduro your friend guru pankro no okay hello Osei Aboagye ye magazine majoso bibia okoye Sompa ni akatua panti me ho dene papa ni so mo ye gbanfa amai wa do mo bile nye papa amen Makamsa aso mo so peda Sompa ni papa mo fa the best of Asem Mpe Nipa our come so no family amen hello udin baby afrefre o fa oni me fefo obuasi yentie o yo ye ni abolo ne dia no de ya mi asese empempenso a ekọ no ekoyi na addition de baye nyina afi so for no de de for no wo de mo mu no when ma 2800 de yeah pa na ko de ye 2800 for wo de so me mu when ma se Sompa ko de pian 10 ma ba na we use American cars bi a ofrele a micro nintin ko ba kra no atare ahye o
Asem. Hello. Hello. Oforisio. Iye. Majo. Majo Osei Mpe Nipa. Na po bi semenia. Me ho den se bo wure sa boba no. E do ba de ase. E fe bi ti da kwa no fi be kwai anka ase. Ya chia be kwa man hene na na se kwadwo. Why? Because na so de pe. Oforisio, ni amuru case ni he the why am start program no. Into your course will be okay. That I'm upon 10:30 no. Into a jumano, my name na weapon sham and never that but they can say pass the kind of ban fencing. Aberwatia. Bombing young papa. And you know, boy, you are come up for months and Aberwatia is maybe never read money na men come home. No some of the now Jumadia Mudiama and Marina. On to Moncom. Now that your master be not food. Amen. Ye o 22 Ghana ha nyina twabo sompo ekwa chiri ye ju achiri pa sompo Asem Mpe Nipa. Hello. Maje Osei Mpe Nipa baby afrefre udin. Me the phone that say that Yetio. I'm a patrol just saying you say you be that am it's a very young person easy effort of it. If you can continue to no car, that's all yes you may if I can do something you will the minute ago. Okay, hello. Hello. Hello, first good evening. Majo so majwa. Pachana mohoede. Kama pa. Na mincha beloti na mincha bukumba nkunya ite powers. Oforisuo ye danyankopon ase se enam so na enam ye papa sofo so na moro mani no etiba. Na dim se e wo se papa sofo no o mane be osha e wo na asore ho. Ye be chedom pa. Na ye sofo nso a wadi obi sika onfo wadi ni tukwa wanto na ntukwan. Onya papa nefa boni tua neka. Omo tumi to o ka amount siketwitwi die o de to 3 months na wa beje. Ba omo die tia we bedi o hodi a konabra and the passport answer na unko passport officer unko ye passport awun sanka no police na do 6 months. Na the passport nso so what na campo fabra on and now for your passport I want 1,500 express inya. So what you say? If you ever say papa ma so wo bi ya tra mo say ko mo de mo aya mo nka ni ani mo ni ma ni ani na correction ni enko de ye di wi aya che e de agu e boto what you say? Oforisuo be da so. Okay, hello. Baby afrefre udin. Ofem na yo obele mi kase fi wa saben so. Okay. Oforisuo mi tia abeja fo ni na. Ya Yaw Osei Mpe Nipa. Oyama onye tre Ghana man. So you you have blame ya on the software yesterday. So you any say driver for ya dia they pa over your crew unja ka to one for overload impona so keka ala pa try be turn ya grow. I mean ya say Sompa program with your crew about time na come di issue dia pa. Okay, ahania de ofre no enyina ebesie. Ya sode akono House of Faith Ministry na sabe Reverend Nicholas Safo edi omonim a ye de dwumade we nyina ekona wieye. Dwumade ote omona samwan kan odi for Kwabna David otene kan hene maame ye bo akua esuama bronya wo ya abriwatia otene kan na bema wusu kantakra chief executive producer Koba Jesse Sempremo bema wo Koba nana ya mensa abrampa omunyina eboa madwumadie eso yima MC ahomada wuruma na social media handles ye kokon de ko yenim kofro bofo ba be ma so ketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni tifo me nam tira dwam nam dia Asem Mpe Nipa ko boshe asase so noki abrotia Ofoso obi opesa wo fra Asem Mpe Nipa dwumadie fo bia ye ma no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and now 0243 58
another 5878 0243 5878 and now 0452 0955 93 0552 0955 emu bia obefre bia no ye beje wo so na ye ne wo edi nkomo wo ha bia na beto ha be brase amani genso ayo chefofo so yenkoi. Okay, ye kono House of Faith Ministry omo ene de nyame asem mu hwam edi ebro okuafo ko adwuma wo pon Oforisuo Aboagye me ma pon for yakramo ye ko long time. Wayo. Hello, doc. Oh, wayo, where did I watch it?